Radio Papa. Abose again. Thank you. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. When you know you come on. Oh, say Okay, 32 minutes into 6 a.m. live on AHENKAN 93.3 FM. Tuesday, the 25th day of January 2022. Broadcasting live from our national studios here. Achim Abuabu, Equia Afrakuma Oba Tampa, ni studios. Anope yawo jidie. Ewa safwe radi emuse ohoye sane yenso ode yenkwa akyeye no. Enu ti se wote ase dia na wo be kame ho na ye dia aseda e dia ma ote asefo nyankopon tete kwafra mo a nia ode ohoto ne so a ade nyina dibua wo na ewie wiye no sa safwe radi no na no pay ye pese o kan yen ho na ye dia aseda ayeye ene entontrom e de ema ne din kronkron no sanse ononko a ena ose efata ena no pray me dafo assign aye rade ne pre wodiyen aba for God and country. We are back on your family favorite radio station, yet in a Tuesday edition of your most authoritative social, political and current affairs talk show. Of course, over here what we do is to produce a well-talked, provoking stories, help understand issues as well. It is the fearless and factual breakfast show. Puyamantam ne Ghana, Iwiasia Fanena, Omo Ajatum. Enunti say oko www.ahenkanfmonline.com. Ubetumi eth media bi wo sanso so and am I tuning modern Ghana Waves Zaino radio app. Ubetumi etie yenjumedie bi ewo ho. Enunti mo amopese mutie ewo eye Ghana Waves and ase Zaino radio app no. Mo be call Google Play Store. Eno ne e form mo use Android. Me pacho se we use Apple phone and I say iPhone wo no be call Apple iStore. Now also so wako hono wako download either the Ghana Waves and I say the Zaino radio app. Now also so wetimia search for AHENKAN 93.3 FM. We are also streaming live on Facebook ni AHENKAN 93.3 FM. Alternatively on YouTube and also AHENKAN 93.3 FM.
And unti a solid production team led by Adrimpahini Kofi Mensah, Kobe K, Kwame Asante, Odi Ahenkan Kwame Yaboa. Abusha for Fremi Obuoba Ofori Amanfo. Privileged to speak on behalf of this solid production team in town. A free sabre copium set non do ebebo. Abusha in somewhere koso Ghana. Yen amanyo sem yen dada sitena. Enu ni yasinko nya yede ebremo. So it is an interactive show. We therefore encourage you to be an active listener by way of sending your comments, your thoughts, sentiments, opinions via our normal SMS number 0594 841044 0594 841044. Ubetimi do adwenkyere de afa hono mo ebe kansa e wo fie ha ye be kenkan ni nyina e de amamo. I don't see an pray and somewhere ya table down for discussions. Ye bedin komo unim say NAPCO trainees and obepim they don't know the fate whether omo air call manim and answer womo air ba 4 months bosumia yawura mu ka ho ana 5 months omo nya adwuma January and into ntumi mu nkonta ne mfanka ho but for 4 months ni aketua was ye de man NAPCO trainees no yemfa ema womo anope ye behwe na ye di mu nkomo e de amamo questions bi a was ye gina wanamu na ye bisa mpanimfo e de ma wo no ye behwe ne edi sa adwuma no ye wia ye ne NAPCO trainees beneficiaries ni bi nso so e betwetwe enkomo ne ye bisa wo mo se Oma receive any formal communique from a year mpanimfo ho na what is the fate omo call manim anase womo ba ye behwe na ye di sa enkomo no e de amamo eno achi nso Forestry Commission mpanimfo e de adesrede kwa magana fo nyina nti ye beba achim odan enclave no opani ono no ye Forestry Commission no womo manager ye ne be kwa kwetwe nkomo womo atu yemfo se obekọ wuram na wodi gya bekọ wo so hwe kwan abefa so a obetoto ne gya na nkwaje wo nsam eno achi nso mo a mokọ wuram ekobu egya no nso watu bo mu nyina fo anope behwe na yadi mu enkomo e de amamo ye wia eku a womo etu efem agudie omo ye small scale miners womo nkabo mu kuo de adesrede kwa amaban so omo sere no ada womo machines omo di dwuma sa aban ne nsa so mu ano ahye ne dwerebe no omo kire se emoa aban hwe na wonye bibi emfamfa ho wontu saafo no omo hye chire no omo di sa adwuma ni nyina afo na womo nyai sa ade no womo eye no National Council of the Colleges of Education Teachers Association ye twa ondin tia from say CTAG onim say na omo ewo ye chire mu ene womo kire se womo asuspend sa strike no ye behwe na eno so yadi mu nkomo de amamo enra ena me ka kire se adwadifo ene adramafo omo achim odan kire se ukọ lorry station ho a omo de honomo aye sumuna eso aye honomo na ye to bola egu ye de bola container ni bia ba be si honomo omo aka kire mpanimfo aka mpanimfo a ye wo mo asede no wo mo entu anamo yen komodidie ni yen checks ayeye no ebepem se bola container omo di si lorry station honomo a ama adwadifo ni adrabafo no omo ka ho asem ni mpanimfo ye se ene omo bekọ akoma container no so afi ho akọ prapra honomo ama bola nanka wo mo hye ne ho no omo yi ni nyina de afiri honomo. How far? We will do a follow up to that particular story ewo dwumadie so ene anopa ye wie nso a Justice for Ghana empanimfo yi kire se wo mo be yo ye kire sanse niema ba ko mienu bi koso o man mu o mani nya ho Hassan Ayarega ono na APC me kire All People's Congress amanyuku no da no o kire se e-levy kwanya ye fa so agene no enye baako a me no ka se wode nani akirem ewo Supreme Court a wode konyina no wo kire se Bank of Ghana issue nkrata bia ba monten so say by 1st July omo de Ghana card ne pe ena ebe abedi dwuma opani kire se da bi ye de Ghana card ne pe edi dwuma emwa enu achi nso telcos no odum so say by March wa won register ye for wo whether MTN whatever number we use no
So on register ya on be deactivate you. And also some penifobia sorry won ho a anopa yesin konwa yedi ni nyina ede ebremo. And na ye brada and until we've got a war-packed show for you. Promises to be one of the interesting one. Sometimes even we find it intriguing yet excited. You better to Jano so kama. Eddie Ama, what from me Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. I've been kesi anope yatenase. Ye ba besumo my Ghana. Ewo kwan sonko so. Cross country. Ene mo be sante ho asem. I don't know this is where I was I do feeding it to now pay. Now to me at say and somewhere cause my Ghana emu. Only sell man for more appearance. A jahrin ko to share crony so na ekodi wam wewu no. Empanimfo bebre na omo asase omo ya adoye. Opani ba kwa wono so akoya adoye. Eye kane mampani John Dramani Mahama ni nua bema prekope Ibrahim Mahama. Wakoye safoi adoye empanimfo aguso omototo sre asikafo mo anyame aye mo adom mo nsem ewo bie no se momra wo momoa momra meboa wo mo sanse atama ehye anopo ye behwe ne adi no nsum nkomo ede amamo. A very good morning going out to you, Minister for Information. Onimonyamfo Kojo Opon Nkroma Nyankopon Shirao. And unti abusia ma AHENKAN ko fa wiem wo bran sam fanto adwumadi ne so ye wi ana fa ye mu wrem ene nyame bofo wo ba adwuma na obaya a wo de bi nso ebaye. And unti ewiem bo bran sam amemfa entoa so ema wo ebe se na wotwe enie ne de to wanum se wo mo hwe wiem wo bran sam so se sania weda no aye nie wenye eno enwom no ho na to sa anwom no afia wenye se de weda na aye no but sadia weda no aye e free sa break up match enie. Wamu chirese ye was shorter day, longer night. Shorter day, longer night. Shorter day, longer night ni nyina no eye brofo. Ye de ba yankasa emu ye chirese. Baby a awia epie anka awia na de adekye de ba no. Awia no akwa kodi anafo fam ewo ewiase afanan ejina ye bobre no. Ye were the northern and the southern hemispheres. Inti awia na kwa kodi southern hemisphere. Yenya yawo Ghana ha ne the northern part of the hemisphere no. Na awia na kodi southern kopim bra beba yenya ha no na ache. Enu nti na unsa sisia na ade asa na sa ade ebeche no eya ade ya na ano odin pa. Ebetimi abono nsia na still awie mu ntete ye. Mepacho udi akira a wobeda kete so ama wakwadro animu agu ase. Enu nti eya na ho ahye ne nso. Edi amame omo se ebewo mu se ya ade ebeche na ade ne kyen na ade san se be ya ade besan kyen ma wiem betete no wo mo kire se ade a ebeche kakra nse nche sisi a woda sori ya na ade asan na asoso se ewiem betete biem no na ye bibie wo ho omo se be ye se ya kopem march bosome no ne da etoso aduasa aduenu mum March 20th ena sa weda yi ebekoso a wo ho no mo akakopem eni ntia no ahye ne nso ene ewiem bobra se ne ebesi akọ mo kire se ene ensuo ni wiem apuye mantamu nyina mo kire se ensuo eni ewiem eye awia ena ewo ewiem awia ne bebo ne papa eni nti o toto ne oma no ahwekwan obefa so a obetutu ne yi ede amayen mami emfa enchia soronko enkoma adrabafo anopai mode mo kasa fidie no ato AHENKAN na mo etie yen taxi drivers nyame onhyira mo enra wo mo a ekọ awohye ane Salome nyina mo ena maso a wo mo amode wo mo ko mu fie ene wo mo nnwuma mu asomdwe mo Kristo Yesu nkoso a ema nanimonyam enhyeran ewo mo so na onhye mo den adwuma na mo ye no eye owuo adwuma nanso yenim sese awurade ka ho a enkonimdie beko e de ama drabafo ni nyina oye driver ni wutie me ka na wutwi no enya wo de a ma ho brase mpaibo a mesre ena no pay e de afri Kristo Yesu ho de ama wo ne se
afia no nkwa awie no dabi ebewa kra efiri bosumi a yewomu yi ekopem se afi ebeche ne humuo no awurade nyankopɔn emmɔ kwan to baabi ekwan nie na ɔma wankasa nso nsanka wo ka ewo Yesu din mo wo a wuti obi fie na eye wakono eye wanije obroni say you desire to be a landlord, you desire to be a landlady. I'm pray mesre Kristo Yesu se won mo kwan to baabi ekwan ye na won so afe no nkwa awie no untumi nka se men so me fie eni men so me dan eni so ati ase ebebam jetum saa mayenchia adwadifo ma amabo chenku anopai na mutie ahenkan mo amukwa afuo mu amasesa radio no asi mo konso ebinom so earpiece no mo de asesa wo mo radio nimu ebinom so de asesa wo mo phone mu ene wo mutie Maakye ena anopai abusua mesra Kristo Yesu so wo nhira mu nyina wo ma makoma so ade ene dei se onipa bonefo bi ebe na dwene se wo de esun eyawo ene ade a ebeye musuo ade ewo wabrabom asa wo kai bia wo werebe ho so monefo ne de bibi sa de ba yesre Kristo Yesu ni moja wo hwiegu ye wo Calvary asenua no so no se enima wo enkasa mfa ma wo awurade adom no so ma wo na humobro no so mfa ma wo awurade nhyira wo ene wasefo awurade nhyira wo ene wayemoa awurade nhyira wo woni wabusua nyina awurade mpagya mo wonyi mu mfiri sumina so na onfa mu nsima pommatena bia ye ka sanse yenim se awurade no waye bida na nia yese wonye ye ne bibiketu abi kra wo beyama na aboradwene ne ntiase so awurade beyama dansidie beba wo yade awurade besawo yade wo pesika awurade di bi bebrɛw wo pɛ nimonyam awurade di nimonyam bebrɛw wo pɛ nimudie mo amopɛsa mo toa mo sukuu so awurade bɛbɔ kwan ato baabi ekwan nie awurade de aboafo befiri benkum nifa apuoye anafo atoye atifi enfimfiri mantamu awurade de adoye de bebrɛmo awurade bɛma nipa ba bɛyɛ mo adoye enimguase a wo hyehyɛ yesenka mbra mo so no awurade bɛdane na ɛbɛyɛ nimonyam enano na eye Joseph ni nuanom sanke wo mo koton no agunanimu ase na no amunim se eye ne nhire mu na ne Yesu ne de nato ene nsise ye boni bi obonefo no ahyehyɛ awurade emfam pagyaw awurade mfam pagyaw wa ye kante se ye begu adwuma awurade masa nkanche no ene nsɛm ano mo keka no awurade ma ne nya animonyam na omfam pagyaw adwuma no awurade be hyira won nsa no adwuma so wo kwane wo ba awurade be bɔ wo ho ban wo be gyi wafiri watamfo nsɛm wo ma wo mfa wo nsa nhyɛ wanum nka na wo nka sɛ awurade sɛ wo bɛka awurade a na ɛyɛ awurade me na waye mi sei me na wapagya me afiri sumina so na wodi me asima pommatena bia ɛyɛ me na ene ye fra me kobi ye ba me baby ɛyɛ me na me nso so ye ka wo mo awo a wamma me yafunu mama wo awurade me na wasɛm animonyam sei ɛno na ɛnyɛ wo anansesɛm ɛno na ɛnyɛ wo story ɛno na ɛnyɛ wo kyɛfa ɛwɔ Yesu denimo 49 minutes into 6 a.m. Still live on AHENKAN933 FM, your family favorite radio station. Monko sona muntie sanse Ghana ene wiase afona nyina amagye atom yeda mo ase bebre me part of our Bible no na fe yemwura mu na yensua ade kakra and then so yeda so agina Jeremiah chapter 23 and then ye kind ye free the verse 1 na ye akosi the verse 2 wo your software wo yo bi a wo hwe nyankopon wankuo so a anopa ye no be kasa kakra ye besere ne no kasa kakra obofo wo ba ne no wo de kokobo ene de ba ye the angel that came with a warning. The angel says, I should come and tell you, I should come and sound you this warning. If you are a man of God, if you are a shepherd, if you are a servant of God, and I will pray, this message is for you. The message is for you. Also, do not destroy and scatter God's sheep. Do not destroy and scatter God's sheep. Or say, men say nyankopon ni wenkuo emmo won pete wo your software
memfa message bi mo Nyankopon emma mpete tie mesesa wo ye nyame nipa enko preaching bi a ube preach be wie no ebe ma nipa wa asori mu no ebenya menasepo eya atwen ma Nyankopon ka asem nkyerɛw. We have some pastors, we have some men of God say enipa bebo peso wa asori ho no mo a na asesa wo mo message na message ya Nyankopon ho nkonkron edi gu ne honhom mu senka o meka nkyerɛ nyame ma no onya gbawura asori dan ni mu no ehunu se ene asori ma na ba asori a message ya wo senka obe preach ni wo preach no ohunu se na hohoa ba asori a instead say Nyankopon ehonhom ede to ne honhom mu say wonko kan kwaje ho asem wonko kan kire nyame ma no amunya konkonsa wamunya adwamammo wamunya insekuro wamunya nantintwitwa wamunya pesaminkuminya wamunya nibre wamunya wotan wamunya insekuro wamunya inkonkonsa ne nsemmoni die no wamunya sikawia basa wamunya kasafi wamunya ahantan dwe akokurokosam wamunyai kronobo instead so obekwa akokasa asem no wo gbowura asori dan ni mu a wo hunu se ene de asori no wo hunu nipa baako mienu sa ni mu no wo hunu wa asori hoda eni nti sane be ya wo bema sankrofo no agye adie no ma beka ne ho aba besom e wo na asori ho nti no na sa asem no a wo pie firifie nyame honhom edi wura ne honhom mu se me somfo ko ne ko ka sa nsami fa kire me ma no wonya gbowura asori dem ho na otu nani wotwitwa nani no ehunu se ne de ahoho abefra mu a na wato no ato atwene na afi wate asim mensenkom ana menye den osofo anopa yi nyame bofo de kokobɔ de abase menka nkire wo se tie mo a mogbo nyame ni nwankuo ne pete mo a mo sei wo mo nhwe yie. If you are a man of God and you know say akwankyerɛ no a wode ma asɔre ma no enya papa ene Nyankopɔn asɛm sɛ menka nkyerɛ say woe unto you. Woe unto you. The moment you will read the Bible and you will come across the statement woe unto you, it means God is giving you a warning. He is sounding you warning. Woe unto those people. Anope uye nyame nipa. Eya empepere wo ho enni nyame anim. Tie de nyame ka kire wo. Ne ko ka kire nyame ma. Do not go ahead of God. Rather, be behind him. Let him be your leader. Asofo ni bebre, they are contradicting themselves because me kra de nka me hunu yei wo yo sofo wo no si nyame afra wo a se obi bo wudin no ofra wo ka asam kire wo. This will be a topic for yet another day. Listen. Obi wo ho no mo nyame mfra wo. Ana se ye wo se nyame afra me. Ana say ye wo nyame afre me nyame frɛ me no se me meye abcd se obi frɛ wa te se ko bi ke tie no maka ko bi ke eno an no se me kwoti asɔre adan ye o se wo Obuoba frɛ me se sen obi frɛ wa wo ka bibi kyerɛ wo enti se wuti wudin a eya entutu mirika twɛn na bi sa se opani matimi din asem wo ho ana na ye nkyereki mu fa nkyerɛw ene nipa bebre ye ti asɔre ha ye di asɔre fa ha ye di asɔre fa ha mama asɔre no aye bebre nu anso mfiri nyame ebiri mu di adane wo personal business ene wo di bu nkrofo fa so wo bɛkɔ anointing oil no ye di egu asɔre ho adan ye oso kɔ fa wo Israel na Israel no wo mo do mo nsa chi gare ana wo mo ni moja Israel wo kɔ Israel kɔ ye ne ho Oko fa bibi free Israel na no kire se de wo konkwaje mu wo sofo wo no si nyame afra wo yate nyame fra wo no kan san be na kire wo o kan se koton ko bi ana jene se Nyankopon fra wa ya atwen na mo pere dodo Kofi Kinata anyo mo to ye no se wo pere se Nyankopon fra wa you wait and listen to the message he has for you. The reason most pastors today are contradicting themselves and say ono na ese se nyame afra no but nyame fra no wantie asem ko Nyankopon ka kire no ebia ne Nyankopon fra wo no enko o ka kire wo say konni de behi ne kwaji asase 10 acres ne kodo wo ho eno de nyame fra wo ntimi nka kire ho Nyankopon ntimi nka kire se koye afuo wo ho
We will talk about it. But now no pay the ba me ba say. Uye nyame nipa. O de ene no yam fan say assuming without admitting yate nyame afra wo. Wa afra se be ye na adwuma yate. Ene ne de o de wo no si nyame afra wa yate. Ohene ba ye nu ntimi nyi achi ne. But asem wa de nam ne say wo si nyame afra se be ye na adwuma de a ene men konko preach message ya. Bedwin say me preaching na me members no wo mo ani age me ho. Me preaching na me members no wo mo akoso atena ase wo me ha. Send your listen to the voice of the Lord and always make sure you do not go ahead of God. Don't go ahead of God. Listen to the voice of the Lord. Allow your spirit for God to use. We've got a lot of pastors these days. They have departed from the teachings and the principles of God, and they themselves have chosen their own trajectory. If you are a man of God, I was say you are a servant to somebody. So always you listen to your master. Servant adebia won tie de ne master be ka kire ne mfom so ampa na dwuma ne na de a woye mu da. Entu de o si nyame afra wa yate o kira ye bebisa wa ofra wa sembe na o ka kire wo nyame adom e kire bebisa wo. Yankopon ofra wo na o ka kire wo se ye den. Na ne o ka ye no na wo ye no. Abura mu nsuo no a wo ton no Yankopon ofra wo de kan ho ana. Yankopon ka kire se beton abura mu nsuo. Also no church members in Wenya because our church members no Wenya omo so bebre no adwene nye. Into omo so no sofo ne wo. Onso no church members no wo. Se nyame frɛ wa ya atwen ne ti asɛm kora wo ka kyerɛ wo. Na first ane na mo hayi ne ya boni din a wo so obi sa se oh okay obo meti so bo mi din bibi wo ho an ha. Asofo aba na se de o si nyame afrɛ me. Eno ano no makote asɔre. Bible say, woe unto you, or say, woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord. And I make say, so what kind of Bible now to saith the Lord that? Not to say, adia who hear Yankopon pa. As if we're riding the walk as I say, se musuo nka womo a asofo a womo hwe nwan so a womo de womo message because of their selfish parochial interest no ubewunu no asofo bi ene asofo bi aba unse Ghana ha no de wo asofo na wo ka brofo a wo no yemfa fake entare wo ho but wo ka twi a oba Ghana asisi ya na yebisa se asofo no hemfo na e fake ya obi abeka chozo mo e ka twi no Obabu bomb we country ni be 50 but omo e kan borofo no bebre ayo omo ho ayi pataku e no omo se offend saying odwan ntare into obasa no aha in the name of Jesus. This morning we're going to talk about 5 steps to make rich in life. If you want to become a very good businessman, hallelujah, I see in the realms of the spirit. We don't tag them to be fake pastors. Why? Because all cambrofo. But a fake pastor, you should be able to distinguish between wine and your papa and wine on your papa. Now, bear say, I was so man who quine church member, Nyan Coupon you sue. Oh, your software. Many church members say, and preaching message ya, a be bomb one hitting. When you be guase, and you know Yankopon catch the wo. See Yankopon say, a kufuado crab, but what sorry, ko catch them, say, our man penini, who ministers ye disika, otiho, and a war her, and into me be say what, catch any pain. Go and preach that message. And because say, yene, nanado be bomb sorry. Inti message ben kwa na minko preach bra wo yare awurade adomo no so mfa ma wo na te na sem ase na de bia wo kwakokan na sem a
wama wo ho kwan wo mumu ani nanim anko ye nneoma bi obenya problem ewe Yesu Kristo dinemu. Up next sports obu wi a ye besan aba enyi fidie ni free ha but ne make catch on so your sofo a awurade say hwe ni nwanko ni yie asem obeka kire na koka kire wo mo enye ne wo pe awurade anom don so fama wo sports for ne to aso ye ba This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adeshimamba yema munyina akwa basurunku bio emfa embra ahenkan 93.3 so good day mu samason Joshua Kwabena ejeni machanase me kwa kwanten kona fesem no mede aba abija yemfa sida ema eye enkasa fabrics me pacho ne no se uye tailor na se uye seamstress ne no opam air suit ana se kaftan na opam machi papa da pama na bibia so etimi akoye di amade awremu ewo eye enkasa fabrics akache afo pim ya akache a resanso materials which is Italian cashmere afi Smart Italian wool, Maximo, enough for a Rokajic, women materials are buying Casa fabrics, a benebin water, na bibian so etim akoye ade amount. A feneno, ebia on uye telani, uya simtress na pese opese, opam e wedding gown, ne soba wedding gown materials in an afe, ma materials in an tombi, or ya catcher and your agreement. No, your simtress and also a tailor, may I catch it, and your one stop shopper, so open material abato, na bibian so etimi aqua fine at the amount here, chakwayam, nese shop number C403, shop number C403, and I said shop number D347, shop number D347, Makola Shopping Mall, opposite Ghana School of Law, and I'm making friend number, so print you my sim de offer 024 34 22 591 024 34 22 591. Now also onim penny for the come and I said 027 6709 070 024 28676 na onso ne enkasa fabric said in komo na fe mat papa ko bi ato na bibia nso etimi akoye edi amansam no yansha sefenfi amrone na Anthony Massa a player osi akan erma a United Bobokon reporter e ban se sebefo United for ne no ma agree o ma ti asesa Branton on betime loan no edi ama sebe Bobokon na scale pfm abano £5 million na sa Branton Anthony Massa no wajatum si ade ni pay oje United no obeteso na bibia nso etimi akoye da mano na mom United for man fan shemu sa Branton se ngbo koswani o sebia fo betimi asan no de omo amfa hyem we ensema eno so efi United Everton so nsem no ye de eja Mario Bewa Balotelli Abrante no osia kan edema Adina Demiespo o Turkey o sanso Italian na Abrante reporter Urban say unum say best 3 years near Abrante Italy national team no ye ntonsa emfam frɛ no na amno ko say na sa Abrante andin Roberto Mancini our head coach edema Italy national team no was worker qualifies gamer edomanim omani North Macedonia no nurse Abrante no hwe baller Abrante ball e takia nurse Abrante ne ball kon kan pan ye 21 games was 9 goals intene worker qualifies games edomanim Italy and North Macedonia di ball no watimi atonsa na fa Abrante and din and Mario Balotelli nurse for the past 3 years no Abrante so nya call up ko si akan ade ama Italy national team no we ensema eno so eba Man City for omsene omani mo no nessa dia Abrante ne Gabriel Susmo na fe Rahim Sterling mo nessa games no nessa se no bo ni mo enso da enkoye mfa wonte wo wuro mu o aye River Plate akache omsa Abrante ni dim na de Julian Alvarez Abrante no nessa ko fund na ba na skebet me perfume ba na Abrante ni Willis class no £20 million ni sika nessa not for na City for mu wuro mu ko fa Abrante na ba no mu chiema nessa da at the end of January na fa Abrante and dim na de Julian Alvarez no o matia competing deal no na bia so etimi akoye edi ama City Boboko no we ensema edon so fi the Sea Blues Man City eba edon so nsem no ye di eja esimla na Abrante na de Frankese Abrante no sia kan esan so edema Ivory Coast mnu ka se de ya dia Afcon no ojem esia kan na reporter eba no se Tottenham form twomoti sa Abrante omo pe na Tottenham kra ekorim esimla edi nkomo ma esimla enso gitum se na Abrante no ombeton na Tottenham spare na so Frankese chema sa de no de ono onko na mum otrase na fe acha
Sinabia, Indiano, Esim no Muntim Angie trophy no, Ababa Esimlan, Nafi Esimlan, so no etimi at the trophy, now be a sweating a queer the mountain, then touch a must per deal, a brand and Frankes Sanadia, Obeko, we and Samam, and if he Esimlan Ebedon so some no, yet the edge of Barcelona catching a Murray, no Brante Bako, a Branton Yama and Shada, and Queen from a Brantano, a Branton Jody Abba, now reporter Ebas, a Branton Extra, go in Jusana Dade, and have Branton in Bassa for, I am against a Branton Dim, and a Nicholas Tagrafiqua, who second my Ayasno, the Zoko of Branton Abba unknown, now be James Yakan, at Ama Bassa, we and Samam, and if you Ebedon son crano, yet the Karim Mustafa Benzema, a player, Osiakan, and my Madrid, Nabaka, Nanoda, Cosedano, Nomini Elche, at the game Bako, at the Bonabranten say, game couldn't be a coffee and enough a crom form, my Nususro, on the Nichiko Aka form, Neso, Omatunda Manina, at the Choir Rosam, at the Ama Brantian Din, at the Karim Mustafa Benzema, it don't son crano, yet the Edamon Samno. Yam Fensina for Yambra Fian and Fisam and Fa and Toss Yan Shassia and Fenfi Ghana Football Association Akache, Neno, Becca and Tene Betobia, Sa Pan in the middle of one rival no, in Penifa Bonasi 2, in the Fibo Quandin, at the Black Stars na GF Chema, Omodia Stone na Milo, a head coach at the Black Stars na ministry, said Neno, Milo no someone penny biodia, for official letter Embra, now for $270,000 chopable US dollars, and Samsung Frank some the badia, Nelson Mutima set to a Branton, now for Milo. And so to me, a blast on Makwa, it also some JD a giant and then Minuka said, dear, Coach Milo still now, or a head coach that my the senior most national soccer team, Black Stars of Ghana, Jeffrey Fortuna, official Tabia, F Ministries, Mbaye, into a report and so Fiji, Eba, it also some no, the edge of AFCON, a Guswa, a course on a run of 16, na Yadruna, Enra, game Minuna, a basso, and there, games Minuso, a basso, and no results on Seneca Guinea, at Sanfima Gambia, at Chenebon, Canning Bakwa Guinea, or Mantim Ante, Nessa Musa Baro, Enya Gono, Edma Gambia, Afe Cameroon, host nation, and so Fetch Ghana, Masters, Comoros, Ebo Mekani, Numa Comoros for no, Nessa Mutimi at Canin Bako, Abrantian Day, Adi Yosef in Changa, in Changama, Abrantian Abrante Bakwa, Nesuna Consolation on, Edma Comoros, Nafe Toku Ekumbi, and so Timina Go, Edma Cameroon, Nafe Vicente Aya Abubakar, and so Timina Go no, Edma Cameroon, and so Tina qualify or Dukunim, or Ayat Sa tournament in Emu, and now games to Nuna Airbus to Senegal, and Capo Verde, and the Airborne 4 o'clock Sa game no, Airbus of Morocco, and so Malawi, a betting at Aboni at 7 o'clock at Onson Samno, yet the top scorers, our Afconimono, Vicente Abubakar, was 7 goals, Adama Cameroon, Nafe Toku Ekumbi, and so about 3 goals, and so the Cameroon Onson Samno, at the PMO, our FIFA president Akache, not only chairman, that's the Federation of International Football Association president, Papa no Nidin, at Jenny Infantino, Wakasa, or Sendeno Africa for share bomb, said 2026, at their World Cup, no, Unum say Africa, there were 54 countries now Africa, Nelson a Numpet in a World Cup and Echo Oko Europa, almost 55, I'm about to sing Africa, National, the 13 teams, the Copiemo, or World Cup, Nase, na FIFA president Jenny Infantino, Chema, 2026, at their Africa, you bet me and your best teams best, a do 10, and I said 9, oh, a FIFA World Cup, Nase, and Sema, Nase, Jenny Infantino, at the Tudra. From 2026 onwards, even more African talents will have their chance to shine on the global stage, as we have doubled from 5 to 9 or 10 the number of African teams participating in the final phase of the FIFA World Cup. For now, I wish you the very best for the upcoming matches. Good luck to everyone and see you all very soon. Take care. We I sama FIFA president Gianni Infantino e de tu dwa na obekaya enchaye na World Cup draw no eba so na player ba kwa popie mu owiase nyina wagini din pa Emmanuel Shey Adebayo ono so kesa kakra e de fa World Cup draw na eba so no sisa draw na aba so Africa no na se game be crucial game no game na se Nigeria ni Ghana e de be ni sa game no de o se mu be hu rough o sisa game no na se anoba din basa na yenti ensema Emmanuel Shey Adebayo e so e kan de fa sa game at Ghana in Nigeria all the game will be difficult. Now I'm seeing Nigeria against Ghana. It's not a derby, but it's looking like it's going to be very, very difficult because there is a lot of Ghanaian in Nigeria. There is a lot of Nigerian in Ghana. So it's going to be a very, very tough game. Egypt against Senegal. We were talking about that this morning with Elaji Diouf. It's going to be very difficult. So I'm looking forward to see whoever's going to qualify and we are going to support them. But I wish all the team a very big good luck.
wei ayen sema Emmanuel Shey Adebayo Abrantie na Nigeria ni sanso Ghana ni kakra na so wanya bi ambo ntokopie mo Togo a okwesan kakra so de ma Togo na national team no obod ma Togo World Cup nya no wakosi game a anobedi World Cup draw ni mu no Nigeria Ghana wei ensema Emmanuel Shey Adebayo enso de tudwa na sa game ni mu anu na Nigeria Football Federation president Papa Nden Amaju Panic enso akesa kakra e afa sa game no se ne no Nigeria for my crowd o my ready my prepared e amagana se Ghana ye for 10 minutes Nigeria for on 20 minutes de Ghana for be no on be double yenti ensema next Amaju Panic FA president Elman Nigeria enso de tudwa. Well, it's going to be a tough game. Tough game, you know. You know, when it comes to football, Ghana is historically high up there, you know. And based on the fact that they exited the Nations Cup at, you know, in a very humiliating manner, you know, so to speak, because it's a great footballing country. So they are going to throw everything into the rings in ensuring that they compensate Ghanaians and the government of Ghana. But in Nigeria, we're not going to rest. So whatever they are going to do, we're going to do double. If they are going to check 10 minutes, we're going to do 20 minutes. Because in Nigeria now, we see going to the World Cup by the special grace of God as a birthright. So we'll do our best in ensuring that we make Nigerians very happy. We are not looking at even current form. We are looking at the history between Ghana and Nigeria, you know, and that we'll ensure that we'll do everything to qualify. But we know that it is going to be tough game. That I can assure you. Into way Nigeria FA president Amaju Panic nese mo da to dwan sa game ni dia anoba din national Nigeria for o makonko din se na be metina qualify e de akobo ni yampie mu Alhaji Karim Grusa so akacho Bangola esanso ye owner e de ma kin first aboboko no se AFCON Black Stars square ni dia na se enya kra Black Stars man ko yahwe o AFCON na Comoros no ono ni team ken faisa kra umbetanchi Comoros ayo mu fi poto ono ni team ken faisa umbetanchi Comoros abono chese obehye no basa enya agudie na emom wom se no esi na for support enter Blasters echi work qualifiers na e basun emuyenti ensema Alhaji Karim Grusa edituja Ghana me pese me catch the Ghana for Cameroon tournament ni aye tournament bi na in fact say Cameroon for a share me do here I expect to say confession for that man show me na me catch and ball be no boy me see ball be no boy and the defending champion akura Africa with 1 point anano say Ghana every with 1 point there enye maye ye na Algeria ye di nye ba ko me sere Ghana for ye nyina ye fam paibo say ye be qualify for World Cup na yenti edini say Ghana samba mesre Ghana for my support yemma ye hun support AHENKAN Sports woi ayan sama Alhaji Karim Grusa enso de tudwane ewuremu our former Ghana international Joseph Jotes Asamoah Frimpong akache ono su chema na se Black Stars exit no anase fune fimu AFCON de na so no de aye ne papa ye ne enti ensema na se Joseph Asamoah Frimpong enso editudwa me seriously say just Caesar and me answer say the omusi ebo because to me no the first 2 matches and nation some do makuma na they played with their hearts Comoros na omo ya there but because of the record no it was a little bit difficult but other matches and they just omo anya there kura me ya pass just Caesar AHENKAN Sports we sema Jotes Asamoah Frimpong de tu yakoso bi san sende no we say Black Stars ye free mu omo anya there na eden pan na Black Stars ye problem a entemo mu free mu AFCON mu entem sa no so Jotes Asamoah Frimpong etire mu sei problem no nyina free soro ebe cafe because yeah penifo no nim say just anytime so I didn't see the reason why I just say omu change coach that time and as a coach no so aba na say team na ho no ma and no one oba be use just that say oh yeah some little mistake but I won't mean your players na ngasa no so just say most of them no omo amfa omo akoma mo I don't know say now most so say just say bi omo be pra na say bibisa because say wo club na say ultimate wakoma nyina ebo because of say wo pesa wo matches na e blaster and na say national team in the say we say what production quantity e dey be for na say wo balance Ghana o man na that mean na mo seriously because players in the AB on matches say the omusi bo om club no omo buy na say no even play half AHENKAN Sports we ayan sama former player de Ghana Jotes Asamoah Frimpong de tudwa na mrana so yakọ na so Nasco coach of the month na aba na nominee no say na AC akoyade a Prosper na te ogum coach ma aya Sandgoroko ne dia PM 4 games 3 win onya draw ba
baako na fe nkugo de when dibi afa Joseph Asaribedi akon enso e coach de Aduana Stars ono so no 5 games owini mu enan na fe Olusu baako Nurudin Amadu enso head coach adema Ayakin Faisal ono so 5 games owini mu miensa drop baako Olusu baako Samuel Buadu head coach adema Accra Hatchfolk ono so 4 games owini mu miensa drop baako afa coach player of the month no so December no eno so akoye ade anase players we na ye nominee wo mo ya de Augustine Okrane no osia kan ade ma Betchem United ni di APM 5 games 3 goals 1 assist na fi man of the match no je back Emmanuel Jemfi enso second ma Aduana Stars ono so no 4 games o se goals no 9 enya assist mienu ade man of the match ni mienu Zubairu Ibrahim second ma Ken Faisal 4 games o ma assist baako enya man of the match no baako na fi o se goals no so 9 David Abagna Sandan RTU ono so se goals ni miensa enya assist baako man of the match no so jimienu nti we players player of the month of December no ya nominee wo ya tom swaba ne bedi nkunim no beje edesi na so enjina be so na fa gudemu sem kakra sa so no ye fancy na fe captain in the morning obo for the man fa morning show no fantastic great Omega Academy eso ya sen afa kunfifori enso eso ya sen captain in the morning wo bobo for the man for the morning show no eto aso until then good morning. Fabrics. Hey, Enkasa. When your friend at Chialo Papa now say Enkasa Fabrics. Difference in so quality ni great. In fact, a bad material supply the pam tadie bia. Your one-stop shop. Enkasa Fabrics. Enye we she unia sembia o. Enti, so your fashion designer. Na upam suit, wedding gown, kaftan, ladies dress, and now occasion bia antadia. Na unim Enkasa Fabrics dia. Enye, na uyaye a cake. Eba Italian wool, Massimo, Italian cashmere, dust mark, brocage, any other quality fabrics. And one Enkasa. So who pesa wupam na etija, eyefe, efatao, na ejiwa huo fedia. And one Enkasa Fabrics. Our shop number C403, Makola Shopping Mall, opposite Ghana Law School. Follow your Instagram and Facebook at Enkasa Fabrics. Enkasa Anafre 0242 876780 and 0243 422591. Enkasa Fabrics. Enkasa. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM.
I don't pay my fancha enko enfama mi ankasa mi mame Mrs. Helena ya echa udi ahinkan kwame ya boa ne do form fani ni agro I don't pay ma henna meji dis on here kente no so ye hu se ebu from pedi ahimsa edi adencheche ye be ba betobi ani no ope kente papa eya ma helna o di bibe bro ope kente papa ma helna di bibe bro so ati ase kaba na obi di kente ha enipa bi adwen enti ye be ba ho so ati ase panam eduru enyo me dema senka voice ni yank ye betu asiase oyonko brebo ono kra de oyi nani ama me ayonko pani yanko pon ono dia want to say dipo na wedi atro Nadum. A very good morning once again. Also going out to you, Michael Asari. Michael, ewo Berekum, ewo Bono region. I call him doctor because I know the future is bright. And into Dr. Michael Asari. Oh, Shayen Utie, ewo Berekum. Bono region. I don't pay mama watching. Maybe this song here. Na musika na bana. Emma ya kan na me mfire mpanim for ma ho. Abanso anu akane abo ma baso na wa sendi ye bi ne adi. Ohun. Ade ba akwaya na me ya no. National Service fi o musika ma ya na o frɛ wo boba. Na kofu sika ma ya na o frɛ wo boba. Eba na o ma kan moto adwom. Kakra o me de be mu adi enti. Wo mo nka. Ade na musika ante sa. Nesisifo yin so saa eba mo ma ye bi ninti bo so ma kan mo to adwom o mo nka ho asem kora enti Michael Asari wo ye national service personnel wo Berekum na musika ne maaye aba kan bi kire yen so what is it oh my goodness okay, so our friend Nana Apia Prince, me can Nana Apia no microphone me say me the men say be kan ho. Nana Apia Prince o obo ase. I don't pay usi wutie ya mo ache. Ya jidi so ho ya. Pirim param pam. Do. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. I don't pay mami enchia the Church of Pentecost. The Church of Pentecost chairman Nyamiche. I don't pay me gidi say bibie ko yie de. So what is here? Banana. Do. So and a Christ Apostolic Church International. Ero de mi amena na sorry. Me amena na sorry ya. Unya ye ya no ebisa wo se niamo keka no mo amaka na Bible se sen. Because the Bible se sen. Apostle enim. Da. I don't see any the bunker time was so no de beto so e de amamo kwaku enin kusi buadum oni akosia adepa dumas o matena say ye de bunker time bo so de kotwi e bo breman de ahinta odomankoma
any Kurutri Amansa about the same. One more sing Kunyom the Nina de Breo. Any tinny feeding free across one tea. Come on, Gideon. Break it down. Come on. Na anopay ma say Yahoo. What dressing crofo pa. Ono na wo so oba be yemi we no ana. Ono. E na dada o ma ye. No o ti hwi baru mu kra senka waduro ana. On the sound can when in Danoaba. Oh, yeah, Jesus Christ. This your kind be busman. I see. That's all the control Diana. Who the Nakabe busman. Oh my goodness. Okay, Edity, we added the message the about say I thank the omnipresent God say or the another year. As another day, I can't me home. Me dana si bibre friend me buedi or dan and na me di free e buy. I pay now. Everybody was some more there. Boko. Divine selection. Sure. A very, very important. Who made me a fan of murder? Unim kwa be fa so ada. Unim said the name ni beko. Who hate TV and for mother. And watch no asan sorry. Sorry. Nyakopon hu. But you won ade we ato so a ene me pese me bisa. Who say ebu on mo a o da utimi so TV si so. But ade be che na dum. Why experience bi da? TV ni bi on mo a omtumi set time mana. And how dey ne bi nim. I don't know, but I say at first I bear 2 times. Some me dey my experience one. Me hwa na I say me fair mu die, but I dey chen na eno no say dum. Me just say me hu bi one. Me dey me hu bi once, but apart from me so we na sisu ye dum. Enti ebi wa TV TV nankasankasankasan na say ebi a station na omo edum no. Oh, dey be na me sure say TV na. TV nankasankasan. Oh, I see. Because I na me ngwa pa say na dey me dey me sorry cry na me jinsa say cause na me so enso oh dey na so enso so but unya we no as a challenge is kitwa bi kan nti me twan for some hours ansa na esamba me kan sa asem no dey kwa wiem say Nyankopon do a odo ne ma ne doso utumi da na wagya TV kura si so say fa he dum ye say fa he dum ye dum say TV ni dum you say dey he dum you adum and break it down and kofa problem bi amfa ma obi tumi so TV si so na gya tom na edwo how kese de abre no but ye de timi si so a na no adum mfa hwe fa mre yen Nyankopon do a wodo yen no e wo soro pa enunti Nyankopon do no ye ka se ye kan wasem ye nwie ne but ye nkodi komo wiem ra ye ba na fei ye mfa wodo no emu nchirechire mu ni mu adanse di aka mfa nto aso ye kona ye ni Nana Berima Asamoah akotwetwe enkomo oye patron Edema Coalition of NAPCO trainees. Berima wotseme nka anka na fam sunie anopai mamu ache umpomoko. Berima. Hello. Okay, inti it seems to say we've lost him on the line. Yana wasan hwede na baba na fe yedi enkomo. Odim say is it 4 months in ye NAPCO trainees? Yes, I engage you almost somewhere December. Yentu yomoka o kwaku. Yentu yomoka. NAPCO trainees ni yentu yomoka. Budget no so ne eguso a ye bo hu so tra yenya enhunu se omo gi atumu so omo nyi ntumu. Eno so konkon ho nti ye hwese. Onu then this for so nya akọ ye ho ayi town hall meeting say pan so be gi atumu de. Enya de be. Eno so gakope. Meeting. Yes. Openi no kasa ye no Eric something. I've forgotten the name. Or mini papa anzu. But I remember the Eric, you know. Oh, you good. Man in kasa o. What? I'm not the year Kumasi KNUST right? Any Kumasi. I'm say 3 days time or 4 days time amuko bin so gakope. What? Oni mkasa. And this in no. I would a day. She said, "Or as an old breaking 70 down, I would chi mua. What just here? Massa. MPP for sorry." Because the communication strategy and this if one masono.
ɛnyɛ easy ɛndra sɛ yi obi a otie wɔ mo no gye sɛ ebi a o no o yɛ MPP by birth ɛna o de obɛka sɛ the NDC for bɛka bi amfa ho but sɛ o yɛ obi a decide which political party na be aligning with na wotie de ɔka ɛndra no a ma yɛnkɔ na yɛne barima nkɔ twetwe nkɔmmɔ na wote yɛnka nka na fam suni yɛmo akye mpo mmɔkɔ hello mentene nka wo nana wote me nka mepakyɛw moma technicians ne men ayiwe ne ma yɛn moma technicians ne men ne ma yɛn moma ne men ne ma yɛn na enye yi saa ojina so but me mentene nka wo nana wote yɛnka dabi mon frɛ technicians ne mmra no mo yɛ ho adwuma tie all right nti kwaku moma yenko yanim wa ha no na enfa krata no okay yate anopo no so aba minute aduasa miensa 7:33 adishmama yamoma chuma ko ba biem de ba ahenkan 93.3 FM so yabo ya hunfiri kudwa pa newsroom yati Akuafra Kuma studio de obon krata do ba adwa so ana ye de ne tini nti eba besom obuoni ani die kwan so me pacho dia chu YouTube ana Facebook live search ahenkan 93.3 FM yakinkani na dana Kwame Asante se Charles opempian krata no go nti 77 preduasa so aso asimpu abetumi ade achi na nso du ani adi krata na chi dem de sha se the daily statement de obokrata the daily statement de obokrata ebo amane se anam apiati awrewo semesi ewo bogoso atoemantim nti ekobi aframo Joyce Deck Logistic Limited womo ekra nyama womo kra nyama shepo nyama enam sasu dizango fowi aban ahyese ma womo anya adwuma last ministry womo ahyese ma womo nya adwuma mo fa womo dwumade na entwentwen ho no mansa oreset tekpe ade ababa tudwa se ese 11 no manya ntuma Ghana ya fiscal deficit me chese sika ban ni nya ani sika o spend no o se eden ebekosro without 11 no eden a ebekosro the daily statement de bokrata ene ebosa amane wi sanso wonya nana afedi am se omo ye ho adwuma nana o temi nka ma me san mo akwa ba biem ompo mboko wakwa mini abema mema wachi mema wetifo nso achiano etiefo ejo so papa nti for the last day aye na wo nkomo no na napco trainees sika bia wose ye de ma mo nya meka mo nsa ye bisa enya ba mepa cho debi store no manti kura nso akọ na wie ya no nti se de na abandi napco trainees ka 5 months Indeed, January moon so more year, Juma. Me patani, who be a no coordinators issue notice, Emma trainees say one report to Juma generally yen validate for or start fence. Me no ka say trainee bia ewo akusa 4 years. Enti from September bepim January a yenya entua moka no mwanya official communication be from mompanyin for ho na omo saying mina dema napco as napco secretariat there oma sam there ya na yen candidate oma ankasa there ya na tin so omo be issue notice about yesika sem omonta anya saadie and ye share see na se menkai ada yesika kamu a the national service the omusika koya na omo issue notice because then time forestry ewumu a na yenti omo ka na omo issue notice moma ya emre kakra moma ya botre ye prepare na kundi ebinfida na ya na omo kata fa coordinators so na coordinators abe convince the coordinators ni mo na ya omo kate Canada enye ready but kakra aban issue check yenyan to boate ya ni enhwe wiki
ekosi the following week. Almost before Modia no more PDB Kakrama Yensia they are too good. Apart from that, the Napo as secretariat there, and no crowd the Bepim ene munim se ye famo permanently and still mo adwuma no ekonkon ho no mo kwasi ko nso agina nkwanti ase ya. Minya berima medase. Said the adwuma no se anka se na adwuma no yehu ne tenten the can you say Yamaya contract extension, but as to the specific timelines as a motor scheme national, it's unknown. A idea a harding pa. Na eno meet you. Said what will be a juma. Has a my forward juma 3 years. Menewa sign contract 3 years. 3 years in the snow yellow. Oka train is a kana coffee kana jumum, but onka emredodua hundred view. On say in Chai, yeah, the contract out of the year. You want to say who renew contract? Now there should be a specific timeline. Here we have a contract in the year extending a moment. Extend your mama 1 year. My contract na extend your mama 2 years. If they say na kasa contract no, etuma ni yehu ni puma sipre. Ena yehu ye sipre wa juma. Say abaya kasa ye fa ye juma for 1 year na ye fa ye juma for 2 years ne die. Enena ye hwehwe say bia na po secretariat officially ye ni abaya kasa. As a NAPO trainees, since last year October, Yenjina date the extend them a contract in a mamo another 3 years, another 2 years, another 1 year. Now within that specific time frame, and they be a buying bebo modia say promise our promise must see a bemo money pian, and I see a bemo get the acquire man for a man. Yakoso Ashishan prepare pesa. As they say, the name. Napu as a team. Muni mujina bire Napco as a team. Most of some wo eku. Muku no be some penny for. Say Benny ye kwa na si yeba. Ana moda sorry ana makwa ba moda sorry makwa when you say any bit yamuka. Minya ya kasemwa ena eya Napco trainees omo kasa efa district coordinators. So, but Okape, a young Munya Bote, a band beba babe casa, Munya Bote, a band beba becasenti, Yaka, Debiano, as a Muayana for yes, Munya Bote, na a band one, she say, or beba babe Abuto Yemua, and I said, you could so a year train. At Kuane, as part of Meno Kazanana put release via almost demonstration. And you put not one, yes, share release nana at that homo. Omu page if you are the methods, no more ya bear nipa 250. No more at that homo, omo the petition, Bapa for Mercy, you think as a kuno, you make no man, Munia Moawam. There no petition now. Ya de come see you and also can say you pursue specific timeline. Now ama will be a planning. If you are my specific timelines, they are in planning. And Kratani be any money ya wiki Beswana the following week here. Officially yet Beko CEO and then Krata command near the demand their system. As a my specific timelines now feels and some Kayano money Kayan. And as we speak now, or any rough figure be the number of more members are what this program. So do you have any rough figure be offhand? Figures in a day. I can confidently say Nipa that was team national. You go through 67,000.
67,000. 67,000. I see. Team na so. Me na wo ka say team na so die. Enipa wo so na die. They do 67,000. After last year, October, September ska bi bae. Na September ska no confidentially ya no mo admin panel. NAPCO coordinators no admin panel almost so at the validity. It is a yakani we are. Ayana Oma yen pia omo kani e show. Ena Oma yeti omo kani to show. Na ta confidentiality no na means me affairs bi am hu nipa at that time after last year October no around 67,000. 67,000. Oh, okay. I see. And we are looking at 67. We are looking at 67,000 NAPCO beneficiaries. Yadoma to program. Omunim the fate of program na yadoma to so. I see. Maminya wona nya we na koto aso akire besan ba ho. All right. Yane Nana Berima Asamoah or your patron at the Mark Coalition of NAPCO trainees. And a twetwe and come on 43 minutes into 7 a.m. Still live on your family favorite radio station, AHENKAN933.3 FM. Na yabesan edi nkomo biom dia fa NAPCO yi eho. Omu kuo no asan akire o madwene se ebetumi a anka aban on suspend this particular program because omu che say enye sustainable 1 2 and it does one said nim sa intim penifon hwe na nka omunyi famfiri won ti ye hwe say yen sabeka the national secretary at the this coalition na fe ye no ono so atwetwen komo between Sabre Kopim Brian sabeka no ma mesan ko menua im ho na de ubon krata no omomfa emoboso ne nto aso emayen kwaku wadaroma monto aso mayen the daily statement the ubon krata na miwom na osa ka biem se yasi investors wo ma tem sika botwo di wura adwuma bi mu ma adwuma no tumpon se de be ya nkrofon so benya biaye na mo no so anya ne fa so afiri mu no san nkrofon yasi o ma adwo mo ho wo man mu afim pidu ne aduonu mienu budgeti yedo ma dwendwen akoka ho owura Charles Adubuahin ena ekasa asem wi e wo the daily statement da rubo krata mu krata bu amane wo fom ya se awrewsem biasi na sawrewsem nya akwanhia enam so manipa makomako du ahwe wo nkwa emu aduonu miensa eprepla pa ewo Savelugu the daily statement the obokrata na the daily banner the obokrata na mede ato so be etie yakua Afrakoma Studios Kwame Asante na natopan nyefedi agwagege man adawo mode the obokrata wodo na kogu abefuntinta no so Facebook na fe YouTube de echi wo ha obenya bi ewo ha kenkan the daily banner the obokrata na de aba watch say National Council of a College of Education for strike no one more akole off and one some the daily banner the obokrata de na apiati rehosama esi won watchasa ban no asset environment fund bia eno no one more ede kwa akosisi adan hono de ama adehye a rehosami ato one more na krata yi esanso de ababiom ya watch say enemra so badwafie won mo no won besan so akwa asetena parliament ene won besan so akwa hobiom a watch say ene no 11 no ewo so awonsem ewo the daily banner de obakrata no emo krata isan so de aba owura set tekpe de aba watch say MPC mwa na 11 won mo anyuntum na emwa na nyema enkoso ewo oman emo the daily banner de obakrata na san so de aba se anum se adwonkuma na eche wanum se watch say won mo akwa kosi toilet facility bi na afa borehole de ama mpatamo bi the daily banner de obakrata na din semi abambonten so anope the new crusading guide the rubokrata na krata ne bo amane se apiate awrewo semesi ye no enam so ama adwumakuo bi foforo bi nso ye de ensa to ne dwumade nsem onye adwuma bio ene Joyce Deck Logistic Limited wo so ayehye pa we say nkan no mo de to maxam for so na say we so abeka ho tai 2
na krata kro ya san ba mane se ekubi aframu CBTG wamabo Ghana baya baso pa se wamu etobia na wamu tietia na ban ate 1.5% every summer wamabo na baso se eso moni na ban ya de pa Doma East mrashe bejani aso se 11 no se Ghana fonya gitum se hwi ebeboa pa ma Ghana sika sema eto ape COVID-19 mu no asa sore jan na so tese de ama hofro bie so asore jan to se yegituma ebeboa pa Doma East mrashe bejani no de etwato wo the new crusading guide obokra tamunie Tobinko yi ona epeni a tese eyi Atinka TV, Atinka FM, Atinka Village, hwan ni na papa idia. Tobinko akwa che sika 150,000 Ghana cedis say 1.5 billion ama apiate arosimesi ye no da koma wo mo ka adwam no victims no papa yi e de sika yi akwa koma wo mo ene enwoma bia keka ho ni na akwa che wo mo ti nneoma de che wo mo mum ne buona ne nam 1.5 billion no wa pace cancel aka ho the new crusading guide nensem no Mamenfa Ghanaian Times GT da bakrata na ento aso na aye wei eye ewura no mo papa fo mienu eto mo ye papa osem nanti o wo mo nim hanchu na wono mo da Ghanaian Times da bakrata no mo krata di aba wo mo ya dokutafo na wo chese wono makoye illegal abortion bi na chese wono mo te ato a wo mo to ate ya chi wo mo and wo mo de da hanu say Ghanaian Times the bokrata no wo makoye abortion na wo chese kusasifo ene mampurusifo nso ene chese wono mo so de abo ani awatifu de mantem a mentimi ho ase bi ama no homne so ewo wono mo entemo na the Ghanaian Times the bokrata GT kro na san so de aba wo soro ho no ma wo chese ekofo numbi wono de adwuma mu dia ne se wono mu wiewia aka nti wono mu ye car snatchers wo chese apostifo ensan so wono mu mo ewo tamale empatem wo Ghanaian Times GT the bokrata eno no afie momre mo sikasem krata mu Economic Times the bokrata krata se ya de owura kenofura tamfoni atoya na asema ya atwa to na pampam ene se wo mu gidi pa se 11 no ombe dia tum amana komre mu sana krata ya kan wa ha na ya se aban sika ana bosian yokobo free aman froso free mountain bosian yokobo free mountain no ya teso wamate 500 million US dollars every says kadodo so enti se bia Ghana ban yokobo 800 million dollars se say 500 million US dollars agbe constant k in variation ya te akobo bosian bia says kanu ya beti ontumi mfa nkoka ne sika ho ehun sem krate e diaba sanso ena owura kwaku agima manu osofo hwe Ghana ya pom din sem so kasa wa the Economic Times the bokrata mu se munim se COVID-19 pania ya wei o pani am card owura kwaku agima manu se enhwemu kakra ma ya hunu se apomdi adwumafo no bi eton card no bonse wa pa bi aba chale onje 10,000 Ghana cedis na ma me card ne bi me pese me opa ne me pe card ne keke na waje no the card na ma no se o mo ton card no eno ne ade e koso Ghana Economic Times the rubokrata we de lele okese pa na papa yi abeto na Daily Graphic okunini na me de eto aso Daily Graphic de aba watcha se ena imra se bedwafie wo mbekọ asetena na 11 no edaso wono mo de atotop pa ewo wono mo agenda mu Daily Graphic de bokrata na de apa na ase hanum se anso a watcha se Ghana Gas Triples Production na watcha se 2016 afimpini no edu ensia no no na ye gas no na 90 mega standard cube meter per day eno no ye 2016 mo afei wono mo de buy na yi no de ahuri
akogina 300 mega standard cube meters per day eno enei saa na Ghana gas no ehuri akwakodru daily graphic de obokrata no ena de aba na afi wonum sanso de ato ase a wacha se Savelugu ene walewale highway no akwanhia bi asi arehosam kese pa ma nipa du ahwere wonum enkwan sembi kan we hu ena krata ye de aba monten so anope defender de obokrata nam de to asoma manope na defender ebo mane se emna shebidoni a ye fe no onimnyamfo John Kuma wakwakobie bo yi wakwakobie makomaku nsia no ama nkro makomaku nsia ena jana bia nso ke kan wa biebie ni na mro makomaku nsia ojani na so akjeni ni na akobie ni na no agbompa ehonsem enifoni eda defender de obokrata manope mekom yesi we Ghana shops mekom we Ghana shops okọ aguna so adura wo mo nkrabata no ewo Mandela ehon mo nkrabata no ba ko odan bi ni anum sei sa mi se mekom for pa no mo lai ben odan kro kaka ko mu mebie company bi wa ha adamu ni mekom fu me so mbe bie bi wa ha so mbe bie bi wa ha ebi asase no munyan nya ho asase asase no munyan ombenya bi omabanko mbenya menya sure asase bi asem ommeye bi ha kwan befa so me bi no ommeye bi ese yensuo no so kwa na wose yensuo no so kwa na wose etwam o ma na etwam me konfo akwakoche womo mu ka adwamu abusuafo ewo apiate abrewosem no omakoche mo nuama pa anuama ne doso omatwa mfoni e de aka ho na krata kro ya san abo amane se impact of e-levy on reducing public debt explained. Yes, e-levy no omode ba be ka omudwumadie hu no ebema oman kane nyama odro kokosoro de ekeka hu no enom so mbechirim ti anhwe se ne omko asetena e-levy no beja tum ana omonji ntum so omji tuma enjemu dokodoko beba omanya ntum so a ya bete hu sem ewufia no musei ehun sem no the finder the obokrata the meridian the obokrata ena mede etoaso na ohene bi info ni da ha sama woka na se ono de enkosusu se sim card registration wo mo de be kwa fiefie mu house to house na wono mo register na krata sanso de aba John Buadu na nabi enwon sam wa ha na wei samia wuku ena declare asemi a watcha se John Buadu ena afi na nabi no ewo MPP mu no wo mo records no outstanding wei samia wuku ena kasa senwe ewo the meridian the obokrata no mo na minimum okobike wuko dansoma de asem na esi wo no ma watcha se bloody clash pa na esi wo dansoma ma posifo nso akopie mu eho na ufi dansoma ba ye de asem na esi dansoma okode okochi yankoko nkrofo de ekoso abonjo no she kitchen no send message catch him say I love being in the kitchen sometimes you okochi nkoko akoko na wo dansoma ayu ti asema si ewo nkrampompuni mantem dansoma na talking of Nana B and John Buadu no we said last week you know so Ira Asabi Stephen Asamoah Boateng Asabi who no so pay national chairman oba important mo hanomo ena me yeso anka omra hana yemo komo so nyakotre beba nti wudi asisi ano kwa ka kire nkrofu etie mu se me pe chairman nadi me ba boys bedidi na mse yate but also no de be soro nko ne yase yate na o kire se so mo to mo internal elections ni nyina wi a obehye da aba ha na oni abebon komo entu ye delegate na wutie me wo dan ne important mo ha no na bi Stephen Asamoah Boateng o se me kan kire mo se o pe chairman edi nti se bre no so mo koto aba na mato edi amano na obi mo didi wan fan so sa so na Jeff Kunadu Jeff Kunadu leader with integrity, a great man, leader with
good track records. A great man. A leader of boss tro. A great man. Leader obubu wenichi. Leader o tu fun. Efun. Leader o tu fun. Wa bobo ya yira. Jeff, complete station call report. Leader on tu sa fun in fam. Leader o kan enkwase asem. Masa. Mr. Jeff, you're super. I tell you. Super. And I did me de ama ma pen asem ne say or a politician, but politics and dignity. Dabi. I don't know. And ma me pen asem. Sir. Or a politician, but politics and dignity. There's a one more politics na dware na mo na plan ade no. Omo politics ya na adi di omtiri mu omo ye omo hwehwe enye yie no. Eyo omo a ono no on said ni profession bia. Yes. Di enu ana no oda sorry enu a politics. Cause one kwere politics na onyidi sa. Owura Jeff na du. Ono no omoje party free ni nsema. Obedidi. Oh, obedidi kura abroso. Na enso ye na adwuma pepepe as politician. MPP fu yi data ho ahwan ye adwuma omode ehun abasobode koma jo anoche nko ano. Jeff Kunadu mu nyina hye akire bi. Ye to aba omom di kanya resource no kra da kra be pem na NDC fu ani su biri mu omo a wo mu hunu aba o mu nyaaye. Eye track quality track records a Jeff Kunadu omo ada Roma na MPP fu wo mutumi nya sa resource no a omani gi a o masre nka ye di asro kwa da no o ma chenchena. Enti Jeff Kunadu de delegate no apuema ntem ha. Mnkotuma no. Great man. Mnkotuma no ye mpa chairman bia otufo kan kwa asem. All in the name of our chairman. Mungo to abamfa man. Ya packing your magudem ni ebusa masema. Raise to the power 80. As the bottom scan of the toy. Aye. Gani hantan kasa. Mamungo to abamfa man nkrofu. Minim sa video when you form sakadia mentimi hu. O say minim sa fi when you form sakadia. O say ne tere say say me no. Anopa we no. Jeff Kunadu asem na me de America. Obi aka bi atonzu mi twambode ekoze na mi twambode ekoze u twa koze era mi twa fase eti Jeff Kunadu ado a solid man down to earth o ben what mu say this is a leader so what I say as me hu de opo abrabo mu bi papa no obi bia nso hu na asa obra no wase masa ahobrase ananti Chairman keke na di yesi. Chairman keke ene bi mu di yesi. Papa no secretary nzo hwe na wo brase. Masa. Minimum penifo ni mo Ghana ase. I tell you. I tell you. Obenya che papa. No way. Omampani Akufo Addo call no way nyina. Jeff ni di nanim. No di na wura ha. Ono watra no way hono mo ni nkwa na nyina. Ana itini so abin wo bin. Ya ba the data, science and data. Say the whole Ghana ono a. Sa buga politics na twam chenchene atwan no man agree chenchene atwan politics na twam pena sem papa not them na one strategize no one check science and data no assemble na eka ukọ constituency we ya science and data na sesen research na de adwuma enye buga monko chene mo no monko hunehuna no monfa hu kwese na ere nkurasefo na esa politics no enso asem na unipa na so monko chenye ne bibi no untie na asem na okan na unfamu aba a reported speech no agina so akodi nsem hunu masa sa buga nkurasefo politics no this time around yen so Ghana ha e science and data sure IT what to them kra okwa achemodan constituency no e de na ekoso ho science and data beka tell say simple science unkonkotie kwadwo dabi wankasa wa yade no wo science and data beka tell say okwa achemodan constituency a grounds nye papa omoda so ade kwetu kwasiakwa nsem no mgusu di wa achemodan constituency and it is a wo pechema di e wo mense region ni mu a sa science and data beka tell say ne ko fresh akwetu no kwasiakwa atidifo no nsem hunu no mu di no na tu omotana se kanyansa kire wom no munyai enkotie kwetu nkotie wei eno bo mind say kuro fra wo nyina science and data will tell you enye buga o papa panimu a wo di drum anim no wo wa kire say wo benkum afa untumi nkomu mienu nyina mbom enti no Eastern region Jeff Kunadu ado o the chairman no adi no abadwuma no so motoma ne simple waboni ye simple cry so motoma no achirije bia nim science and data boot for boot to politics na twam
buga huna yankwache ne mono yes asa zongo football ai atwam this time around mo konko to ani biefo politics yabato kwa gbegbegbegege ene na ye den ene mo sia na adwegu ene mo ne sia na adwegu kwa kumuntu aso enti the meridian da obakrata no ebika ho ena wo mede ba monten so anopai de de so anopai ye day break de rubokrata na domahima ane domahini foni da ha sei na asema domahima kan se domahini enti nanado dangwa kufu adu project awaye wo yempom ya sei ete jiram obia na mo hu enti hu wo kan wasemi domahima ache na dwen simple ache ne hene domahini wache na dwen se tide ekosu na enti hu akana dwen ache simple Orient Energy Drugs Ultimate Orient Energy Drugs Ultimate Cross Enterprise okay and the Orient Energy for wama koso Ultimate Gross Enterprise for pechi ano matwo mote de akoma Criminal Investigation Department CID for tumisa bonefo sembe akoso tiwe na personal posukudwa so ne kopekra 10 bito na etumu nchine Ghana Armed Forces for wamzo say enkofo person mo de ade be follow wo adekron ne say yenko wiaka yenwia kwa weka ena Ghana Armed Forces de bi omonya saade no omo support sanema no e abonefo sem time sa kutu mole asbola ntinya de ombe ye da wo ma chiro ma dwensem poato ya sei daybreak de rubokrata ye de asi de bole ya ye wode agoto mole asbola okay arope mame emfanchia enkoma mpanimfuo bi o ma let me so mutie yen enti mame nchia wo mo honorable Brian Echampon Impraeso MP wodum say enra honorable ekokoche ne mansi hwe ebinim di MP ma ne yakono ebinim so timi di MP a wo hwa no abisa senti yekodi na enie yekodi enie yeba ye enie wodum say Brian Echampon what's say and ose for the whole year 2021 no yenya any child say mortality say hwan oba kwa wo na wa ma akwala na ma saade ni bia nsi ewo ne mpesua so wow na enya ni nutu keke no de kan say nsi o make sure say eniema bi omuhia odi ama wo mo nti os uko emprise so a ne mansini mu hono no clinics chips compound any facilities you no abetimi making sure say we are making available no why ni nyina available on price so and wa pe physician assistance e dia gum and omu nyina ebu adwuma wade na we na wo so watena ase ebu nkunta ahwedin say the whole 2021 obabia ni wono mo akwo ya wuye wow I want price constituency fantastic it was a son tie dia nia oye chief midwife e wo ho no wo toka ache no oh wow asa agoro enra e wo nkwatia ono ane rock city nimu odeka na mama no e wo adwuma wa ye brand new car tie nyamo fe tie rubber wu chale tie rubber anti a whole year obi ankwa wo so anko ana obobo ni bibi dachi nyankopon obebuisa ensempaa MPs ni DCs ni MCs bebre ya kwadwofo ni nyankopon bebuisa paa say tumi ma clinic crisis won mu futu twa na light keke kwa na binim yete ho enti clinic a enso nim light nim nti obi kwo a ebedo no nwo obewu ana dachi nyankopon question buisa paa on say MP sorry de akade ma wo mi one recorded death case bia dabi enya so sorry ya no so ma ya de keke dabi o make sure say de omu hia no ode ma wo kakran ena so okay ntimi be monitor into the whole of 2021 empire so constituency oba bie no one mo akwo ya wuye nyame be hira ne papa ena o se sa na tie de a maami midwife no no in charge of sa de ni nyina no o toka ache no enti sa de we wa ye de na kire pra se maami no adwuma be bono enra wadane ka no brand tie rubber se hu dwan
enti we kire say odiama no nipa da sani abatan ne apemfo bebre wuwu no yekumufa abofo leaders ya no amte yekumufa abofo leaders yekumufa minim sumya ya na empanimfo ni bi daso because MP kro no a hwede obi de ye uko Madina constituency Madina MP lawyer Francis Xavier Zozu oni se ono nso so teacher for afene kwa awie no ene obo teacher for na ba so best teacher e won the constituency Madina se ono nso che ne car wa man brand new car na so Ghana nyina yese best farmer near the bicycle a whole best farmer bicycle motor pro wanya bi oman no yare enti goko na tia won cheche ntubo to muntu bicycle no to ana obekom 100 yes ya de career si animu enti okwafuma no atoko di atoka asene man so across the district ya a whole best farmer bicycle ponko abadom no nyai ponko abodam na say bicycle but motor pro wanya bi motor ponko abodom no nyai ne leaders ni bi ya no amamahu se omo nye saa bi no omo ya bofo ti nipa bi say automatic ubu na bem nipa ya adwuma mo abona ba so say he is the best farmer na ubu na ba so a bicycle ubu na bem bicycle mi wo obi anya bobo ya bicycle no kura me text kire say na yesi na esi repair ho a ogusu a esidam oku esidam ntinya no hwe wo repair ho nti adenti ne hesa ba bi kura de yesi ye party ba bi kura de yesi ye MPP party chairman bi ne ba bicycle ne yesi akola no akola ni ko school o ko school no de bicycle na ja ho ano makota ba ei asampan omo de abema best nyankopon question busan yo judgment wo ho judgment e ho wo jare me se wo jare ya bicycle best farmer bicycle dia ma no nana bafo otu kusawate ohini mu on awa bo adwuma wadre me se wo ko ni kruma on ade ohini na nkasa aye no na ohini obi kwa aprade ohini atena so 21 years ohini de betimi atwi bicycle no ebe bubumbo ohini ewo small community chief ko hwade oyo okro no mu ko aprade ohina atena so 21 years takumpo onye bida taku bibia mo twa ban rokoto ntide na rokoto dia wade rokoto wasabe yo ohini rokoto untumi mponsi toilet ma kro nda rokoto bone be rokoto nyame wo ho rokoto ukoko bisa wo na ya di microphone bibia mo twa ban etimo bo acha mama fo no Kofi Ankrama ayi rich one na eden o si rokoto anya hwe akosia e wa prade oya signboard welcome to Atiwa prade no pe signboard no pe makọ ho no mo amodi microphone akotutu ma nanado yet baba ma we no o me ya hwe yes no be si ya ni fama yen oso o home ni medi no say mrantie ne mabawa ma batiri abobom ne nam kurosu bankyere ese aban e de akufa no so obre o akufa no emesi toilet mfama o obre chale mo yare pa mo yare se mo twen mo batiri kanti mutumi de work lotto 24/7 single 439 342 single 5 hey woni sanyansa ne ma utumi say mom ye mo na wo hene no frɛ mo communal labor na mo wo hene na eni twokoto kakraka mayu an wo de we wo mo obe fausisi why ho nana wo ye obewe wo enso ngade ye zinka papa no but wo de nana wo ye obewe wo ena wo de tikuro nim we say press was say o my krobi won mo ma ban na sum dwe no kakra kwa atima prade ya wo ho beka ne se wo mpatem ade ohene na oya star oya guy ohene celebrity ohene celebrity efi atima prade kaminim endua ohene no wonim se wati bonidin na ma fo rokoto bekamba meba wati US abroti memo na nana guy nana wo nkwaso no pe wo ye guy pa na nso aprade owo mu ni yane na ewo ho no enye ya pause omu ni yane no hene na emeden o say o hene no emeden
Meba. Omu ni yane. Into ohene ne meden. Wo meye mawo. Wo meden. Yane no. Emrantie ni kronim. Tie. Meba. Emrantie ni kronim. Emrantie wo. Emaba wani kronim. Emaba wa wo. Into ohene na ema me fa pikas na no meden. Obuoba. Okay, ku animu e. Enti yane na eye dada na abubu ase na prade for my womo koso eye ba. Womo jinsun abode aboa bia no se womo de ba be ye mputuni ma okure. Yo mo ta kaka ho ne se ma ne mema ye wokure mu ye nyina ye ni bom. No ni mo be den. Enti womo trasa. Usida na wansi ya ne den. Enti se yane na wo ba womo kone so na sabio sabi ande nti womo koso na womo jeje omana na asae no womo trasa fufuro krampo wo hono ma aka wure mu afufuro na efe ye pa enti ka sabi nko wo mo hene ye guy na yo hene celebrity wo hene US na wa be enka fufuro ye aka wure mu nana emwa na nka ja wo mu mia no na wo mo koso esansa fufuro no dada na nyi na nso wo mo tese ya de nana celebrity nana oye guy wayi nani wo mo so mo bre enti we dia no pay yesre Sama mbisa o no unyi manu o ka kosi sen me ka kosi se de ntia prade fo kire sen ka nana obrempomba be ye toilet ne fa ma wo mo no wo mo kire se wo mo sika bi da ho eti sika no e na wo mo kire se nko mo fa be toilet na mebu sika no nana nim sika no ho bi onim sika no ho bi nyo enti wo mo se nana mra mesi toilet mfa ma wo mo o mo ankasa de o mo ho de be boa na ma assembly man ni kronim assembly man wo assembly man o se de toilet etio se de wo mo kire mebu no na kire no wo boa enya de wo mo de o mani kwakoto aban no so wo mo ankasa kromafo na pese wo mo ye toilet no wo mo sika da ho eti enya de wo pese wo mo de o mani to aban no so aban assembly man assembly man ko assembly wo na kwaji sika bla ye mfa nya sabe ya ne nkoso ya kromafo wo ho eni akosu a kire mu yie na mementi ase wa mana akoi bibisa enti kire mu yie onye no rokoto obedi ade more than 20 years ni omo say obedi ade 20 more than 20 years ni okay ade a waye pe signboard no asiamo okay onya ade bia bim but se minu na nim se ohene di okroma so nso o primpuntu makru no ana meboa no crepa but sanvin she bebrebe we na onya bibia makru no wo mo nso a is alleged say omo san di omusika yesi waye wayo maame yie wayo papa yie wayo busuani bia yie a wabɔ ka twom no ye wie na mbɔ nsanwa wie a na ayemfo na gisika no na wo mama mu 800 cedis 8 million say je usika ne fa kwate woka na de aka ni na wo mo nchen entom se fine say sika na mtiti na no mfanye puntu djuma momo okay sade bia ban no so asum badwene kakra anya sesika ni nanka mbetum de awie toilet ya anwe ne si enti wo no wo kire nsem no mu yie na akosu ade lele wo ni nti no de bia no wo pese wo kasa lele wo mu lele wo mu enti omo problem anu no tina ma no peye gbo rokoto great rokoto omo hene ne de sen rokoto o se okuba kanena kan drama ma me dokuno mo adwa smart mo wa chemu rokoto ya star omo ya star no ka ho bi rokoto da enti omo de no but mu ye kurotoɔ na mu ye madwene sɛ mo no mo twɛn omampani akufu ado mo twɛn MP mo twɛn DC MC so no ma me toilet mamu a ɔsɔfo kofu oduru so wasɛm ka kyerɛ mu anɔpɛ yi ɔsɔ wa apart four boys no wo point papa ntu do mu die e wo setime bo wo adwene ye de pɛ mo wo ni adwene de pragotem okay wo ni adwene ye de si toilet Ghana na the microphone akosi obi so yesro man pani se ye krom ha no ayewo no ye ni anabia o man pani ye to abama wo no yesra wo se be ya anabia mam o man pani so wo brew enti wo mo twa ma wo se besi anabia e ma wo mtitia wo tiania munsia munyankwa sia fo mu gu akura se meme wo kromo na muntimi ma asafu djuma entu toilet adia waka ye shi makoma o se man meme na ye ni bom edwon ti dia chance boys no ye no youth no ye no they are on point they have the point right omo ntwen government no oman no sika de won betum dia ye development project it says kan no mo twe semra
and some person de beba okay umwan konta so na anwe ne se and it is a sana tie dia for now no me ye lawyer and omo ba me nchen a enka meka kire omo se omo prepare omo document nyina na omo fa dansefo nka homra na ye tie omo asem ni wi a then we pick it from there so what you say ye wi a ahenkan ha su shefa ye mua no na ohene urokoto oya celebrate wo nwane nko ba bia na ono nso ye mfre no ye nye na no asem so what you say na we no enye aprade nko a kuro bi nso e wo ye mpotem ha yi a eno so ye se wo mo agege ayieto ayieto no mebu akonta ne asika no wone ho no ene wo se me konkran o chena me kokumase adeche me kotamale adeche me kokofodua enti saa wo no nso no ye bese no ama bibu akonta nyankopon ya no o chena yoku adante saa saa kwa no wodi nsem hunu ne ye bebo ni din wajiska no ne wagege an wagege ayie sika bra bebu nkonta fama kuro no unse kuro bia omo etuo bia oba abwabwa no se omo from dia no anto yo abwabwa from dia anto ebidi 20 pesos sa ukokuro bi so omo je apra di so omo 50 pesos okay ba bia na sika do omo je okay omunya sika o omunya sika sika omunya na omebu akonta wo sa sika no ho no ompeso obebu ejiankopon ya adoma wo chena ye manu ye free sabre ya kopem wo chena no omra no mebu akonta wa mu akonta na wanka nkire se why ready obebu akonta ye bebo ni din wa ha maka chom say this year no ye nso so sabe nsamfon so e wo Ghana biom yakoya nim ma me na masesa hwi ni obi mu na me fa kofi oduro nyam kwan fani jay kwan me fani nyam kwan fani jay kwan okay and we in 1982 abosa no 2021 e was it libo wo adwene ye de pemo woni adwene de pragotem woni adwene ye de si toilet Ghana. Now the microphone I see obi so esro man pani se ye krom ha no ayewo no ye ni anebia o man pani ye to abama wo no ye sra wo se be ya anebia mam o man pani so wo brew enti wo mo twa ma wo se be si anebia e ma wo mtitia wo tiania munsia munyankwa sia fo mu gu akura se meme wo krom na muntimi ma asafu dwuma entu toilet adia wakaya shima koma ose mane meme na ye nibo mungo so na wo se mote ngombe wo share me so wo share ya oh my god what's that nkwasi afo mu gwa kurase mo je di ayesika mo pese ma bebu akonta ayesika nke betumi asi toilet meme dia menya wo enso betno afra ban ade na mo ha dwensa meanwhile nipa your fresh abamesi adene bia mani is a health center kro ni bi oni bi is obi mpo equipment ni tools eni ho ebi mkra de air politics assembly man na aye DC na aye MP na aye mu ye serious am ewe mu ye serious am pe o man chechire ya MP ni assembly man de Obuoba me example bi say director odi an kan be bi radio station eno ko yo so no kwade na ho den e bibia kebe yi want to me we so hanu ya so ha na ye ntem ya ku yanim ensem hunu era mo tete ko probi no empenfo na empenfo ni diskanya funya amo fanye project bia obewie na wasan extra ban ene be yewe manye until say common sense be ka kire o mo say we are for one goal sansem we dia munya stop da de bia mekoso wate because nwanwa say yesi clinic na assembly man ejina benkum ono so say MP so jina nifa ono so say DC jina benkum ono so say ohene so say mpene akase basa yare do sukurim basa ko he kese nesi ni pon a ohro ne na ho na wasa hye na asana tade o compare dia obi kura position as MP nia odi ye woni constituency na obi nsu kura position as MP no ano de odi etweman so odwene ho awonte ase odwene ho dwen awonte ase common sense be ka tell say we a member of parliament and there are some things you have to do for the benefit of your people hwe de bena champion ye entu betimi aka tell me say omanfo e wo empire so constituency no omo nyina na mo pe bran asem dabi
Ubetumi aka jam say Brian minimobi MPP ni mu wo Brian empire so no omu nyina pe Brian asem. Minimobi ochinu ko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 . Enso nya na asem ne na asem. Do the work. Let onsanu djuma ma onsanu djuma nkasa ma wo. Emfo wa no nko ma onsanu djuma nko ma wo. Ma onsadu ni na. So ye radia ye. Onyankopon be hyewe numonyam. You yam ye djuma. No Onyankopon be hyewe numonyam. Enye nipa na be hyewe numonyam. Preach on. Enye nipa ena be hyewe numonyam. Nipa hyewe numonyam. Ya djuma. Onyankopon hyewe numonyam. Ye kwan. Wo sebo adi so. So what you say? Ene nkrofo die eku nipa no ade a eku nipa on peso ne so no hwe si ano kwan enye kasa tente atwetan na atwetan wo twia ebete DJ Bomenyom enyom ben ya o se atamfo ani awu. What are you talking about? Ya djuma ne ja kasa tente na pe kasa dodo. One day wo kasa sa na tram because kasa na do so ombema ni nsuo ana ombe ko commercial break. No DJ abon DJ boy emi afia o mi ton kobi mi ton jene wo sabwa di so na wo anu pe mi busa odan MC ona awode odan kwanta clinic no sa contract no obu na ni dem contract edan no mi hu just me hu di akoso awo se wa assembly man nsem na me ya sempe ni ya tinsam ho enya potem aka mente sa na adwuma na sem ni enya sa ayi clinic na o nkwanta hene ba ya o trese wo ba se my pinso nkwanta hene ne kora na tie mame ka sem nchira anyo hene o nifa hene okay nkwanta nifa hene no wo artist low dodo asase me na me dia politician bia nsisu biem me beye e dey no metumi aye won kwasi so won e dey no metumi aye o te wana wa mo ba so wa mo beye o wa mo ye onu so te ho onkrofo nso hu na mane enti enipa dodo se na enwu ansa na mo beti asese you do it how masa I simple thing way mo da so gina ho e de we si ni nua de kwaku e de kwaku si da bi we na say make asa masa kokofe we masa kokoye say we na adwun so gu we so e ne me kwakan we say e na wono so yes e me ba be kana ono so chia ne to na oyi mframa we ni hwe hefa esu yenkomu bio ye nkomu ye ni hwe hefa ye nkomu bio ye ni hwe hefa aw mu nyina mu nsua bran ye champon aw ade no me hwan no kwaku ana proud photo musu abra champon single handedly on comprise nko hwe ewmu a monko to wo ye MP na wo nhunu wo left from wo right ewmu a no akoto wo unua bi ne constituency ne Rock City kra yen hwe kofo afom as workers. What are you talking about? Yes sen yetumi pombo namba na mo te ya na mo twen manso kofo afom as workers kra nya de ketwa odan melcom kra ni bi mutan maka chem say this time no yen so obi aso abani ato awie ye to aba 2020 ya to awie we obi o ya MPB anya fe yen koso ameto praises and worship mfama no na da yese ne ho na ye fe anase de yen mpuntuo intini ye to aba de ma wo kasatenten toponko tisi fem ho na sha se ye adwuma we na aye na mfa mpuntuo ma mo ba twia na te mema we refi so ye MP anyame yadom next year mo koye internal primaries fa sha otirim nti udi agro obey the West MP our more number because Nyankopon yadom next year pepe mo koye primaries mo ko to aba for MP candidate one for no okay what that so teso enkwaku na aye kwadwe na aye here deliverance contact clinic here deliverance wo share me so wo share ya abusia mama na masene and 25 minutes into 8 a.m. still live on AHENKAN933.3 FM Felix and Factual breakfast show na ya heya na abete no ye kan se ne tie no a maka tro se ye budi pa yinsuro nipa ye kwa homa ne so na ye ne yera Frank Kwansa enko twetwe nkomo ye national secretary at the coalition of NAPCO trainees yera what ye kan FM so ni mamo acha makwa ba umpo moko Jemi adumu ye papa ye de radias papa ye di kan ne mo mpanifo ni bia bonkomo be 5 months ni ye ntua amoka mo da so o pepa ne se mo be kwa adwuma
Yo, what some Makonia say, Yankana Pasam Taka. Let's say, I buy the car 5 good months. I buy into a captain for mine. I buy from say permanent jobs. Up to now, permanent jobs so many and so much. You see, you can say, you quit Juma, the Amaka said, no call for the Brennan quit Juma. If you say, even a quit Juma, so on for car, or could be the kind of way. You say, you can say you quit Juma, dear, pay a transfer. And Brennan, yet if you, because you need to can put that. La faka akujuma yes kapo ni do that trade ganedi to be some year say you kujuma dia majority of narco trainees are not going to work. I see. Afe my yamra program ne so extensively ni enimu nkomo kakra. Sa program na nkasa no sustainable because you say mokra mo issue pressure bi amochire say there bi aban ne hwe na sa de ne kra wongu no na won pɛ sustainable jobs emfa emamo. Sure. Adentina mokra mo kan sa. Yes, because the entire Gasani say, I buy the NAPCO buyer. NAPCO is a fine policy. Now, social going forward, I say, it lacks a lot of things. You get it? NAPCO lacks a lot of things. I say, the number is too much. I buy, I said, me 500,000. So who needs the car? Overboard, NAPCO for at least, who gonna now for you strategize it well. What for? In for me, I am promo so that. Like every month, not to sell, but carry forward. It's not the best. Yes. So just I'm buying. I buy, and you permanent or permanent. You are unguno. Once you set up for unfun yaman go because it's like we are believing that they created NAPO just for vote buying. That's what you are believing. Because if brothers so mean payment has become an issue. You promise that permanent jobs has also become an issue. This is serious. It's very serious. So we are only calling on the government to strategize everything. Either collapse the NAPCO or anything. Na obi so beka say before amoba be komu no. Mo say sa program yankasa na eba no. Enye sustainable as ye de ho kra kokowure mu a ebeboa yen mo anhu bibisa ye mu se enye sustainable aban ka chance 3 years you can say bi wo na for no bia we be university now you don't have the skills, you don't have the experience. It's aban the nam ko buy so no ba me maybe one skills na proud to 2020 election and na adodan kwa Akufo-Addo e promise permanent jobs honor santi na ko for izumu juma house to house, Juma MP power. As you did, when your power navy, permanent jobs are promising a jago. Yet to say no communication is coming from the central government to NAPCO trainees, and you are frustrated. And inti se obi ka se mo ankasa so ka ho bi nene ye de mo sapo etwitwiri adwaye a se wo se wogitum because onipa na hye obo mereba onipa na hye obo se or be ma sustainable job or your politician mo to so mo politicians na mate agum ye campaign ene sa kwa ko wie se ya ho so bo na mo na wo se de bombo. Yes, now so you junior president di papa because president say bo so president ka sa na bibia sound president say bo say na kofo into abanama me na motoma mi na me ba 2020 ya na ya mo permanent. It's the president the president on chancho on that them people know what on my way mu anything else you do it's the president into abama na dia and they be you must my president the president about power so about on kwa dia obanya am na be the power na ma abi the way they game just like that. Enti sisi ya no kame akwa se odo daada me mo kwa na mo ba. In the Shegua Kwemi, we are making an arrangement to petition the Parliament of Ghana and also petition NAPO Secretariat. So you are after I see. Ya name boss kasa ye no make sure patron. Sure. Or say mo de mugusu amoye adwuma but won so say mo tititifi na mo tifie ni edua moka.
ejuma ne de on se make say majority no ebimu ko ejuma ebimu so nko ejuma. I have to be honest to you. Ebimu ko ejuma ebimu so obi wo ofaka na 5 good months unchenika. How will you go to work? Obedi wa ko ejuma. Onko ibi so onye sika foka ko ejuma no ko obedi bi obedi se ne we sika kwate dane di. So I just want to be fair. Owo se bi mi ngi ejuma na so yembu bebe na yemko ejuma. Edimo just at home. Monko ejuma, you are just at home. I'm also so you are bonded by the government. Ama muntu mi nkoye ejuma fufuru bia no. Na yetua mo ka se na mo anye honest to the nation. Ana well, and I am honest to us because you have gone on contract 7 months. They say no, the mommy. But they're saying 5 good months. Oh, there, maybe the man quit man there is honest. But who the win some can there is it not also dishonest? Just say you do me, I do you. You do me, I do you. Na no na bua mo man chichire ko nanim. I am one man to now. So you put our trust in our leaders. That's it. The leaders of this country are failing us, are failing all the youth of this country. And Abanasa, and can there and people more now. So Abanasa. I see. My nurse na yemon payen stress. Ebi abosumi we kran kwa wie na mo beti asempa. Why? Yene National Secretary at the Emma Coalition of NAPCO trainees and a twitching commoner Frank Kwansa and the twitching commoner. That also brings us to 2 minutes into 8 a.m. and I have another January 25th, 2021. Makacho said this year, no mercy for anyone. Listen, Yebunipa, we respect human. But we don't fear human. Bible kraka. Asi nyankopon pe na yensuro no. Tie. Ye di tumi ashe wonsa. First of all, e was what you say, eni pam pim na ka omo pesa tumi no. But ye won wanya sa akwanya no sa bre kronim. Enti e was wudi no kura de ma won krofo. So what you say? And she said, Bobby, me petumi a enya bo she bebrebe no. We have some people, they are hell bent on getting position. If you are hell bent on getting position, that is where you end up giving unsubstantiated promises. Promises are one kasano you are not sure of. You just spill them into the air, or in the name of you want a position hell bent. Listen, posterity will be there. And it will face you arrogantly if you don't know. Ghanaians now are sick and tired of liars. Politicians only are kohifo, are true for one kind of kre. We are sick and tired of them. Mami ko din komo wem rame ba ye to aso. Still, a fire. Yen ko na start right summit no. Yen fancisha so fama. Ye duru ha no mo anaja ejana ko form kakra. Nti ye mejana ko form kakra. Ye ba we will continue. Now more cross country for no in kokwa sedwuma no mo ye won potem ha no no. E na mo beti yenka. Cross country sanke we dwapade anka be organize ne tro kan sa. Oya mi di fo anope ma mo acha makwa ba ompo mboko. Yeso adom boba na mo so e. Nyame adom ye nso ye ho ye papa pa. And then start right summit no adaro ma de ye fa he. Boba na ko to enshira mo mo tie from na no pay. Be sre. Nyankopɔn dum kɛseɛ ɛwɔ so ne marshal si biara no ne bɔm pasi Nyankopɔn fanko ewie yɛ pa ɛma obi biara a otie mu anɔpɛ tie ekyia wotie fon so nyinaa ɔbɔba Nyankopɔn hyira obi biara anɔpɛ na anɔpɛ ne wasɛm kakraa bi a bɛsɛ menkyɛn ma obi a obi ahenkan ɛne ɔbɔba na anɔpɛ na medwendwen me tim sɛ adesɛ na mefa ma wo ba na Nyankopɔn kase guma so sɛ I was there, how to appreciate little things he does for them in 2022. About 2022, I know we are all expecting the big things. 2022, meaning saying you need that you make it so. 2022, meaning saying you need that. Yama, you need say a swan away or is our brother. That Yama. A dedi pefia obiado hu se ampa we de eso ampa we de kefie
na so Nakopon kasa chen sama pay I was say ahenkan obi oti ahenkan me Ghana phone now we must learn to appreciate the little things in life that God has done for us. Na make us say so what's on the power na say unu kwanya ofa so sorry here. So what's on the power na wo unu sorry ya no unu so tumi nante. What's on the power no unu so tumi kasa what's on the power na say unu say now called dying, Fata Pepper, sorry, never say on fat and that's it, Emma Erade. Today, I want people to understand the attitude of appreciation and gratitude. Say a day and I say Emma, nya, and also a day and I say Emma. It's as a Nima Bibri, one make try a brother who share, Potokasi, like as a little blessings that keeps us going. I drink and course. And so I was saying, my I drink a course. The Niman keeping kitty go on the coupon, it be MIA. And soon keeping kitty go on more. Ubokaso, never may bomb by 1,000 CDs at the idea. Now, some 100 CDs never do anything. We must learn to appreciate the little things He has been doing for us. I was here to me at that long. Obuoba coming who will nipa when say, Unipa, idea, Obi Buawa, that's the one done as here. At the problem back at the end of the day, the most touching and what the sales of the man to me farm now. May I did a couple of things as a many years of for until I am one of these issues and circumstances. Say most of the time, nipa into me and nothing. Most of the time, we can't appreciate well. So we tell me and prayer. Listen, who need nipa kwa obeso sa ediwe wa boshim. Until anopa wa timi bia no person who share. Say the day and I say, Emma near Fatano, near of Fatano, so the IAB amount that I was so who's another cassette, the Darcy. I was so who's another be one riding. What am I say 2022? Yes, not keeping kitty beer was a year 2-1 more. 2022 near do a honor was here, near do was here, Shas here. Now I did back was educating a nurse because Boba, so what does here? It be a quan to be a camera, not a what does here. Ebie kwama odasia oda obiasia ede eniso bi aba so ema nipa kono eye den edo more so bi be kitu ama wo also who say not appreciate you. You can't First Thessalonians chapter 5 verse 18 now or see yan fa ina say ema nyame e wo bibi biare mo it as we na ye Yesu Kristo na pede ede maye etino obi bi otie me say ebia uye juma ema obi anase obi ato se bibi kakra I was say who say na yedase efa so fa obi na si dia na chese adia esubo adia eyekese da wudi mu no na eno so ebeye den ahwere wo moma yem fasade we antu ye koto dwenem so obi ya de kakra ma 2022 we ebana we expect it be ho no bia chew apata si dia I was so who say na even our container that your container that's obi acho asase pa awotso hu se be dana se Ghana who expect o sika kudu obi na so ne bae e kakra bi awotso utumi edase moma enase enye yesuban moma enase enye ye ban moma enase edi ni nkan adegara won sabo sumu bia no hu se obeda radiase efa ho hu se obeda odipa ase efa ho. Listen to me. Nobody is entitled to any blessing. Nobody is entitled to any gift. Until you say, "Danko ya wadum." Na se bibi kakrebi ebedu nsemwa. Who said na ubekoko to be no wada eradi ase. Na mfa eradi and as endi afiwe. Yes, na me kai pa mo Ghana for mo fairly serious. Na mfa onyame and as endi anope any afiwe. Memfa obi anasi endi and 2022 because na wo kama no na wanka o medasi na mishia wono na akose wadepa na amani pa kona dwi ayeden asesa efa wo ho empembebri yoboba ayena kopon de abofo ebreye e wo yakwan no empembebri yakopon intimu nyade etino automatically he opens opportunities for everybody oja obi akwanya ema obi bia say obey den obeko ni our brabo now so aya yesu ba bi kakra na eye haji me yaso for Obuoba empembo ho no ma mitumi abo ni pa empembo ho no ma yitumi yika e de bo obi now so na ni subanya e chesa dia wo ye no as eso ne no na Obuoba
enkoye. It's 2022 you look anymore 2022 in your public 2022 in your compassion. Never be better at my yang. Now, Susanna would know when you need a train. Again, a dinner at that bread that issue, and a dinner about train up banks and sharing with you. Then about 2022, a very adita, a Subabi, and Subabakoya Kawas and Nasia. Young fat and Nasia and kind of papa. Some of fun a very diamawu, so opening a very diamawu, say Abrua and Okra and a very diamawu, say you'll soft food, say you'll be our time, so you'll be our penasem, and pen why you be up one quadia. Also, who said about Cassette, and I say, and I see at the thinking about the Asia, and ma at this one, if you so Dacia, the beautiful more Dacia, or be better or Dacia, Bianca, or Boba, and Nasibian, and Nasibia, Sujana Homa at this rate, and Nasibian, Obigawasia, not as all parts of the day, over to me, I will be Amano. It is a good Gavadia. Umanya kupon oyeke sese sadiki tuwa wipo na mayamao ena wetu nya dasi dia ene mede meke sena mao eti 2022 umanya fantu ya dreaming umanya fantu ya koto dreaming na ya fan kan yusuba ho say you be make sure say adie bere be so yensa adie bere ba kan ya ho ya bra bomu. Let us appreciate umanya ndase yenda radiase yenda nipa ase etanse nyakopo anka so be eduma or the funny paso enti umanya ndase uyo bi na wutie no hana na na ya wadom wonya obi na wutinya bwa wo so ka cream wutinya bwa wo djuma wuye no obi etuma to taxi amawo se fa ye djuma obi tunya ama wo getere obi etunya so won sa de wura baby enye no anka wuntumi wura obi etunya bwa mo wo peja wogina obi a national was peja wa brabomu wogina obi abeti so na obi peja wa brabomu and na obi anu wasep na ende wonya eduma enda obi enu masem enda wonya awade enda obi enu masem enda onso onsa eden wonsa etumi kowa no enda obi so enda onso wetime du bibia wedru etinu sana enda obi so sa no yefa enase emma womo. Let us appreciate one another. Let us show gratitude to one another. As Obuoba Ofori said, say the Suban and Nanti Afiweya. Now, coupons be a day, Obe Pijaya. Yet the Suban and Nanti Afiweya. Their expectations, our 2022, and and cut it short. Let us show gratitude. Let us show appreciation. Uhana Utimia. We are software also who said out down members I say for supporting your ministry. So we team now your member, you must support, you must appreciate your pastor. So we team no matter what Biano, obi eduwenin, learn to appreciate and show gratitude to them for what they are doing in your life. Obuoba with you for another any. Nyame onhyira onso papa wo bre no adaje wanya kyerɛkyerɛ nsɛmu amaye anope yɛdase Yane Nyamidi for Reigned of Ofori Atana Kotwetwe enkomo Start Right Summit and so wetuyemfo or say obi ebima wa no adanase nti se nkrofo ko gina la mu ekonya mu gidie tu abama wo se wo bra be di pani wa yeso a oba woda wo mo ase e de ba de no de do mo ase empuntuo woda wo mo ase no san ka kyerɛ mo se wo sere wom afe no so no san ba bie mu wo mo san ma otumi nti ni sua se ne ye da ase enye party enye yi ene ye de da nipa se empuntuo ne ye de da nipa se so ati ase impuntuo edi impuntuo na da ase oh na we mu ni we yaya mamo madam ase se moto aba ma me we na mu ni we madam ase se moto aba ma me enye momra me ni di momra me ensa momra me nhwirim pa so da bi eno ye mfa na ase so ehunu ye me kire no 45 minutes after 8 na wo abufuo pom papa ye se fa me ho adwia me dwen amanga yanku ye ni mu a enti can son so say now we've got a lot of issues to talk about live on your family favorite radio station. Hano ye kan say ne tie no a yensuro bia na achim odan bia kase ni mu no nso nsem a asori ho nyensem ketwa nsem a asori wo ho no enyensem ketwa aban eja to market mu ene ye say aban mra meboa
abanya beboa afedi ananse sem wene na machire no enya asenketo ye be hye da gibre nya di mu nkomo akwa achire na me fa fela bi mfa ma wo ma me ma fela bi media me tete say oh my goodness. I'm fast me on with the anyways. Mami K Papa B ede ne message di aba me kenkan emfa ema no Mami K Papa B say otie show no live na opese de anopai e January no aso papa otie all the way from a fan sunyan na oche say in as much as say ye nyina ye hwe kwan ye be fa so ye be boa ama Ghana obra ye bre no etimi akọ FM no enchese ahodo ni bi wo ho no mo na mpanimfo de be wo so mo dwene ho kakra ebi ni e-levy sa 1.75% rate na da so no emu odin dodo yesre mo aban mo nhwe na monye hu bibi emfa ma o my Ghana for no ma sum eno mo komu enjo mo na still no the battle is the loss enchankoma honorable awo banahene honorable akwesi ame ya ochreme honorable bafo ewua na H lab any NPP regional executives enyina Doris Asamoah NPP Bono Regional Women Organizer Hope for Mr. Afarijan Yaboa NPP Bono Regional Organizer Hope for Mr. Henry Opon NPP Bono Regional Second Vice Chair Hope for and our day Aba Ewahana K Papa B and Mami K Papa B rather and a bye. Thanks for coming through with your message. This one on also saying you're from me cool Mengsa Pillar 2 Dummy and I'm the free eba no one crying now or let's say se Ghana for yempa se ye betua momo ni yempa se be ye 11 dia ni me say menye momo masa ku menza mi krom ni no me ne tene boko ka sema me ka kire wa no pay no anyways Osencha Nkoma Mary Posh incoming NPP National Treasurer Komen Sample 2 edi odi ba ye no DJ Omar Lenso edi free eye goso ena de ba no che say eye sabe pin ena onhunu adwuma o mampani akufu ado eye obekasa bebre masa asema o kan ne de enye yate unse man kan ya ma ye ne pin enso nke bia na person ke yete ohene obi enso eye yi wa ha brenke hwe na di hu dwuma fama me Crispo enso di free fufu no de ba no kire say ye hia asumdwe e wo boko ye hia asumdwe wo boko ntimpanifo mo mani nko ho na asesisi amunyina mu ye yi mani okọ boko nso ehonyoye boko ehonyoye kura enchanko ma Isaac Bonsu IB oye incoming MPP Ashanti Regional Youth Organizer yate enti Crispo nso so dia ono ede eba ye eno no abusia onso betimi do de abade am kinkan ye nyina eye Facebook afa ye nkonko he mo amode afa normal SMS ne famra we say hey tima henkan in fact you guys mo badwuma pa captain ba akopɛ fire wo mo mani agidwuma na wudi ne ho pa me padwuma na wo ye no ye frame junior odan bangalo ena me di free eba ye Ghana for no obema offense ya na so ye so mu ne e pa wa no a unhia ho ba bia hwan ye ne ko di nkomo yi Dr. Ernest Adofo eye odan forestry commission no wo mo manager na opani ni di bre ne so me sre nanka opani nchem no mo ma me fa nanka me so me manage bi wono nko na manage manager yes sir adwuma en so dodo oh you go see everything na so ka krebi abe mama be di enti no ho be ye ni nyina yate anopa ya jiri sa mpumbo ko de nyame adom ho ya pa amini also ho say nyame adom yenso ye ho ya papa pa we ni de di nkan ti ya ma official panso na we de we futu yi a wo de akwama omanfo no na ede wa nkan no wa henkan atofom timpacho yen hwe na san fa ne mra na ye ne no mosa enkomo nti junior de ode ba ye no o se na ni gi ahenkanfo ho pa junior so trobo na ba no aba beboa yen wate we say nana do yesrew u ministers no mo doso dodo sika wo de mo no so doso dodo ebetumi atete wo so na salary no yamfa binye bibi foforo na chenchena atwan amamu de emwa wu o se emwa kra wo hwe ntokwa nso wo ne de aginam e wo mai mra hye a bibia da di pife se Ghana things are not correct yebo asam odi a odi aba
no me pato nso betimi do de aba ne kenkan fama 0594841044 0594841044 o de ba na yenkenkan ne kama emfa ema nti yehwe se yensa besan aka yera Ernest ne yene na to ayenko mobɔ no so yera wote yenka kafra wa homa ne tito mu yeah line nya papa na emu na ho sa yeah sisi ade emu ye kama pa enti wafutu a wode kɔma o manfo no wanka wa henkan ha eni ti dodo no afrefren so o mo ante eni so wa ha ne biggest platform no e wo so be kan wa ha wafutu na wo sesen yo weda wasna mechi ati afuna I say the kind of say timber there yenka so obi ni timber na obi mfa ebi amone dan so na emomu ye wo kwan ahoro bebre ya be faso aye kwan papa so se ye faso na yenya bia ye be boye dan so ye de di dwuma bia wo man no ene na ye tu abanfo se won fa sa kwan papa no so What Juma or how Yamani Bia Emma, your person what the coin. Okay. Oh, I see. And the Yaran say you said me person me baby chat timber. Your baby or home was a me call, a more mammy in Krata, Bema me home crime, Mamma could say Jumano. And me sorry, I found me doma machine Matiasi forest in him. She say, your coin will be brave first in your timber. Medican year war the Inferno timber utilization contracts. Buying the companies like a CNO, no one parliament and the science agreement and on Minister for Lands and Forestry. Now, I craft out to her the timber company. No, I feel see all the Inferno savage permit and just say, the any did you do over you can do over timber be a quano or let's say in reality as a sea if you or quamba of course, if I saw timber. No, the Inferno timber utilization permit. First one make a contract permit, no. Ebiana community be, did you make the pursue school and Krataba? Yeah, prepare the way and so the year development community now. Not say the amount to make up between the book in we are not say. Man, you will need to so Piana and Lambert. As a sort of for your permit, our mama, young farm baby, our my meeting the Buddha. En kan komone de pa but said ya homane ye ne ho bibia ho no ye hwe na ye nsan fa no emra bi mu mum ye hwe ne ye nsan fa ne emra bi mu mum nti ogusu a wotu ye nyina ye fo kwan ye be fa so a opese utwa dua ye wo processes ye legal process fa so obeti asi forest ni mu nko a pese mi nkuminya nko a opedi ewu nti na wakwa kotwa ni nyina e ba se ha adwen ena no nso e ka se ye nua dua kra wo anua bi nse ha adwen enti ye hwe se ye ne opanini be wie kra na fi watimi akoto a de wo ye no eso ye ram se ba bia wonam no network no the office the number be anya sa chimo dan ha ya network na ebu ni mu dwadwadwa sa no the office the go be the go for I see I think say network in person come twetwe be so but point na nkasa de wode atudwa nti ye besere na ye de asi ha na ja chiri ya to aso mate that's the family yen so ye da se papa da mra nya offer everybody di oni abecheche mu ye me pacho mate amafo atiasi yate ye da se bebre bye abusia ye ne odan forestry commission wo mo manager na etwetwe nkomo no pani no sem di kaka kire on ni position ne so pa enye odan nko forest o ifiri asene manso across so be nyina hye na se ufiri ho no mo a ukọ achianse suedru kwa kokosi bremu north nyina position ne so pa yera Ernest adofo na yene no kwatwetwe enkomo no na ewosenka wadi eja hyehye ne de ndeka ho but sene MTN fo aka mo ho anopai no awosi eja wo mo no de musuo ko manim ekire yi opani ne na nete ha
yɛbɛto ankomo twetwe no so wabɛ nkyerɛ no nso wada roma wobɛtumi de aba ɛyɛ 0594 841 044 0594 841 044 na mamemfa wo nkɔ Malawi mede wo kɔ Malawi a anɔpa yi Malawi wɔn president a wɔwɔ hɔ ɛno ne din ne Lazarus Chakwera ɛnra ɛna ɔba bɛtena ɔman no kasa fidie kakraka ɛso nti nka Ghana ha GTV ɛso ɛna ɔkɔkɔ tenaeɛ na ɔkɔtena hɔ no no asɛm bɛn a ɔkyerɛ sɛ asoafo a wayi wɔn a ɔde wɔn afɔme cabinet ɔno wɔn na fa adwene anɔpa awie nwummerɛ wapam wɔn nyinaa ade na wapam wɔn a ɔse katahyehyɛ proyɛ kankan dwirimudie sikadie basa ɛna ɛkɔ so ɛde nti president de ma Malawi Lazarus Chakwera ne cabinet no wapam wɔn nyinaa na wampam wɔn nyinaa kekewu owie no wɔse saa katahyehyɛ proyɛ sikadie basa no a afɔrefɔre wɔn no ɔno Lazarus Chakwera no obe make sure sɛ yɛde wɔn nyinaa kɔgyina mmara no ama ne ɛwɔ sɛ mmara ne woro ne pieto no ɛbɛma mmara no woro ne pieto ɛne yɛne ne bɛdi papapapa ne ɛwɔ sɛ yɛde ne kɔtum yɛde ne bɛkɔtum ne ɛwɔ sɛ yɛsan ne ho so yɛbɛsan ne ho nti president de ma Malawi ɛyɛ owura Lazarus Chakwera ɛna ɔde saa nsɛm yi ato dwa na ɔkyɛ sɛ owie ne saa ɛnra ɛnɛ ɛne ɔkyena ɔbɛpa wo nkurɔfo foforɔ a ɔnom ebedi dwuma na December afi atwa mu hɔ no mu baabi ɛna ɔsoafo a wɔno ɛna yɛba no nsase nsɛm a ɔna hwɛ so lands minister yɛkye no adan a yɛse wakɔ akɔgye adamudeɛ bribe akɔgye sika bi a sɛ tienie obi bɛhyɛ sɛ pɔfo wagye ɔno nko ekodi ne tira anye yie ɛna yɛso ne mu yɛakye no ɛno nte nkɔnkɔda labor minister wɔwɔ hɔ labor minister wɔno nso so sika bi a COVID-19 yi baayɛ yɛtete ɛde to hɔ se yɛmfa nkuntia COVID-19 no wɔno nko agye ɛna wa divert COVID ne funds no wokodi ewu wɔno nko a yɛaso ne mu ɛno nte nkɔda energy minister a wɔno nso so wɔ hɔ no mo energy minister yɛse wɔno nso so fu a obi fam go sika bi wɔde afa sabu akwan yɛbisa no a ɔde ne nsa etiti ne tiri ho baaba na num sa no maaba no me no kan wɔno nso yɛaso ne pɛɛkyi ɛno nte nkɔnkɔda yɛse ministers bɛɛsɛ miɛnsa bi wɔn nyinaa yɛakye wɔm adan yɛ sikadie basa akɔso ɛno na owura Lazarus Chakwera ɔmoto abade ma no 2020 mu hɔ ɛna ɔba bɛyɛ president ɔbaayɛ no ne ministers waso mu ɛno akyi wasan ka kyerɛ ɔmo sɛ deɛ wɔse yɛde mmara di no yɛbɛma mmara no ebedi no anyem no ah my goodness if I told you remember yeba yet was so the most fearless and factual breakfast show Maakye offer me Obuoba Ofori Amanfo ensuro jaba ko amaka the commander general adwenkase yet yakonwam nti ba bia atem din tie wei yeba yet was so fela no ye de ba malaria ya banana edu na bo tenate Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wabon pitu, wabon bede. Na otu malaria se prekupe na aba. Se wuti yo, wenumato. Wa powder sisi wiye. Ako aspiti, ana akwa ye test, ma wosi enya malaria. Ma malaria nzi unye bio. For Fix Mala mixture, na obama wa pomuzin prekupe. Kwa drugstore, ana pharmacy shop, nebenya Fix Mala mixture ato. Nese pendudu etwa, kwa Fix Herbal, wa adenta kantamansu. Ana fre one wo, 020-844-4442. 020-844-4442. Fix Mala mixture dri. Obi awe yinsan. Anorma bufraba enufu. Ana bufraba onzi mfidwe bien mfa. Fix Mala mixture. Enkratuyi FDA apenodo. Hey,
Jack, into bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say it textbooks, exercise books, pen, pencil, eraser, adie bia e fa addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabe Kabi. You will book no any free crutch, ecopim tertiary institutions in Engina. Anything sorry, offices. And now we be bookshop kese and I will pay books in the Gumwa. Also call on one sa ebe kabi. Kai, Nation song say ye turn in the doso pum sanso and I will pay back pa on sa ebe tumiaka. Akim Odan supermarket, yani GCB bank no and a D and share the moon. Fraying was 0244-293632 and I say 0203-083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Wow, Kwame ni dressing the wow. She suit ni shirt baby ashano. We hu shoe no. Take a groomsman no cry. She say bibia is on point. Kwame de enya mama so share that ko wedding no shop no UK o. UK. St. Philip Enterprise no. Owo Kwame kuma circle he ya o. St. Philip Enterprise. E banu mema nyoma dia. Don't go there. Bobet show designer shirts a papa mwe feeling. Inte wonso ma honye ha. Na kwaji St. Philip First Choice, Special Man, MK Classic, Deluxe, Unique, PN Design. Ni keka ho na nini nanso ye cotton slim fit designer shirt apapa bi upper belt, shoes, material trousers, jeans, Lacoste and suits and ye hwehwe St. Philip Enterprise on Kroma Circle we Benkaneshi Trotro Station for front na e overpass in nchen no Okanshi opposite Kane UT Bank and Atudu IRS building numu shop number 17 0244-147-212 and 0204-709-963 na we wholesale ni retailing nyina aya wo kwa bisa St. Philip quality khaki trousers no e be fit St. Philip Enterprise. Wow, okay, mama kwa baby 2 minutes into 9 a.m. Still live on AHENKAN933.3 FM. And in here that say mwenya bre ama yakwa ba. Maka cho say me wo feel bia me de be ma wone anope ba before me this feel and de be ma wo no tie. Office of the Special Prosecutor CCA ya me no ka say omo asende yen eye press release bia ose yen kan fanchire mo Ghana fu nyina enie inti ose commencement of investigations into banking and financial sector crisis. The Office of the Special Prosecutor has commenced full investigations into the banking and financial sector crisis, which precipitated the collapse of some banks and financial institutions and the financial sector cleanup and recapitalization reforms. The investigations target alleged corruption and corruption-related offenses perpetrated by officials of the Bank of Ghana, banks, specialized deposit-taking institutions, and financial holding companies. The Office of the Special Prosecutor invites members of the public who have knowledge of the commission of corruption or corruption-related offenses to lodge complaints with the Office of the Special Prosecutor against any official in this regard. The Office of the Special Prosecutor assures the public that all necessary and reasonable steps shall be taken to protect the safety and welfare of all informers, whistleblowers, and witnesses. Any official found culpable and complicit would be arrested and prosecuted. Signed, Eye Kisi Ejabin, Special Prosecutor, dated 25th January 2022. Inti, say, yeah, one tofa. Office of the Special Prosecutor, not just say, openia wono ene yabanu sikadie basa mua wono no making sure say obia ede emra ne ye adwuma no openi no atro krata dia base sa financial cleanup exercise ye course so enam so ma banks be se enson egu ye no omo a enam wo nsa so e ma bank no anase banks no egugu ye no sa afo ni nyina watete si sikadie basa bi koso dwurimudie bi koso ene ekwammone a yenam so edi sikadi dwuma ni nyina bi koso oso wate sansem na watere no wa afei na womode nhwehwemu dwumadie bedi agu akwan so a womugu so a adwumayefo a womo Bank of Ghana banks na egu ye no
any other specialized deposit taking institutions, financial holding companies, omo egu ye nyina dwumayefo ho obi bia na me nsa so ema bank ni gu ye ana microfinance ni gu ye no omo gusu omo ye nhwehwemu na office of the special prosecutor nso omo de to Ghana fo nyina anim se ebia wonim ana wate obi a wono nso so ye ba no sikadie na dwumadi a odi ye eka ho bi ena bank ni gu ye wonim saa afo ni bia bra wo mo office nefa ehon ensam ni nyina bre wo mo na omo hye wo bo se oba na wo de saa information no de bre wo mo a so omo be ko pa kodi konkonsa se ne ebinum ye no wo mo nye saa se wo ba na kobike de ba betu dwa se hwe bank na egu ye no no obo ba ka ho bi obo ba kwaji sika 20,000 Ghana cedis wo ahenkan bank ho onkonkotua no oso odi ahenkan ye ne boss odi ahenkan so obo ba de me done pa me penasem enti omo de family and friends omo gu no se kobike de ba betu dwa se ono ne wahuni a omo bebo kobike ho ban omo mfa metu dwa se kobike na be kan ye enti me pa cho omo se yen kan kire o se oba be kan bibi saa omo bebo ho ban wode atu dwa kire se omo ya hwehwemu ni wie na ba betu dwa se onipa bia wono na nam ne so ema ene awerehosem kase se ato Ghana sika yeyi yere kokoye saa adwuma no aba be ye oman ne ka ene se fintech you say hwanhwanfo ese yen economy no ya downgrade no ya dia begina B- adan ya isika sem no animu ya egu ase osesa afo no na mom nsa so no yesi so mumu a ya de omu be kwakugina mra na no pepepe obi bia nso a obo a obi ema sikadie course no wono so ye beche no na na kugina mra no anim ne o draw krata yi ba ye eye special prosecutor kwaduboni kase pa kisi eja ben simaye mu ena wotworo ya wode ababonten a watu bia twinim e de amame se men mum ema atiefo muti ahenkan anopai enso so entumi entibi enti special prosecutor banks egu ye no wahye ne nhwehwemu ase e de afa ho anopai na ye kan yera Brian e champon honorable na ye kan asem se waya ade okọ ne mpasua so a opani aboa ma midwife a wo senior midwife no watoka amunu dwan e de ama no adan ya wo kire se afi 2021 mu nyina no obi ani wono mo a ofa yafunu kọ wo ya ohwere ne nkwa anase ohwere ne ba eni nti de ode da na se no ye kan se ne mpasua no eye mprae so nye mprae so ne mpasua no eye abitifi mom abitifi constituency yenkwa wo ma no so ne yewura kwakudua enkotwetwe nkomo oye Ashanti Regional Organizer Edema Small Scale Miners Association no opani woti yenkan FM sunye ya mo ache amu akwa aba umpo mboko opani dia woti menkan betronka wadaro ma umpo mboko de o bepo pa na onso e nyame adom yen ho ye papa pa yenkan FM sunye na yenya ne ntie se mo de adesade to aban anim se mo sere no mo machines ne mo nioma osomu anu atwa jatum osomu anu wo se no no mo se mo ani nye ho maka bibisa mo kirechire mu san yo metawase na mechia na watiefo nyina awa panya amodi amami eya no kre am se aban sa okun se betra banwa so no ye ne no nyina to na mo se nsuo ne nkwa ye ne de beboa se bibia anye ense na de beja ntima se de na akoka no na the operation ahodo be bai free tram no the operation hot o ma chi mfidie saa me ne aban sinkunya e ka se zan fidi chi no entimi solve problem no ana achievement on open no entimi ma onya etu yen stop sadie no ne fa kwa papa be fa so ne be hwe na yen nsuwa na forest ne nyina ni aye dey atie ama am se odo se yo ama ne deputy minister ana bom rekuduka e ba ma passport so ya tie nyina no lanche ne kama a ban price ka so so ya tene ai tia monitor se omo ewe nsuo no so a omo se no nyina no ene kwaye na ka hwe etu asie na o twetwa mu ya yen hwe another operation era so dey operation ben so dey yetime hu so wo ho na so dey fidia beto machine ne ye no with that reason benipa no o so ho na wo no that be illegal na say that and one say the atom any survive that the na fan koso die bia anye dey emma kwa fa koso die emma because small scale mining e wo ho a Ghana mo ye nyina enim say small scale mining e wo ho a small scale mining ho dia ye ne sojafo ananya sojafo na hwe small scale mining so
Mineral Commission, EPA, Omo, and other police squad as a account. Name on Soka Srani, Emra, na Omershe illegalities, Ecoso, and I Adibia, Adibonia, Ecoso, mining sector. On so and only mining, the same panel lances, and now only lances. Once we issue excavator, not the Akotun. And I say, no answer at the Papa Biang Day, Emre of my Ghana, Shabai Esha, on Sanadrin, every minister, Sanadrin, every Sadia. Yerim says, Sadia, crowd and Kakoda, you, Omukusuamoye. And I say, I'm the status of Santa Region. I'm now to Chemono. I'm on the Santa Region there, and then some of the say, didn't say red zone, while once using a forest in Ombreshe. Aye. After you must have much SCC machines. Man, so if you got a machine, now say, I got a machine on Manso. It's not in Abrodi Trim. Oscar. Now, he first ran over the machine, a month for a Japadia. I came on Gramon fight. I'm a fan for you, got democratic Abua. So, and I say, Trana, Yen and Abra, Betrays, I drink a Syria. Not yes, to me, I'm fast on my way, because the offer machine, the whole shino. No one say reason, yeah, Nipano, and only green organ. When it's all time in our town on Abashino. So, every class of the Nina was Manocra, maybe I'm not a Kudia, a Jamina Akusia or baby who come with Tame. I may be Okato Omra now, no banner, the Gabet, but I'm on the fine. Abashino. Don't so say, every other Kudia, now a show in Huntia, buying some men, Waban. And not to maybe class society punishment with a Dimao. Then a cranny and person buying private kick up to machine. And a private Brimuna away. I declare the corner for him for now, but they will say, well, focus to come on George Brown and for no uncle to a worm and fat renting being the Emma. I didn't know by now got a man from a guy. Then question machines I wish. As a rating for Taba, then what for a guy is Yaku music at the Pasana. And you got that many times on for force. No fun sanitizing my petano. The moment I shall share with your sanitizer. Okay, now, and Penny so I can't to horse say, Kukuru ni Jaya, Kaka be Jai. What else here illegal mining? No, illegal mining. I did here we are to be an illegality too. And some more crime from a Jumamu. And some I came in, ship the cabin. It was supposed to be break down. If it's a normal cut time, a family day. And yes. Oh, because I did here we are to be illegal. So, components of I be fat and operative. And the idea of being a bonny woman, a crime of fast one, bonny is not happening. And I catch up or a honey year, no part of fine pa beboa, I'm not mining no gun and your son for not for you, quiet no, and say, not saying for us, I'm not to be sorry, CIA, or man, so a temo. Some China for Enco to forest, no good, no more boy. I can't about a farm radio, I'm the boy, no, so be Mantian so forest, the mobile by. I also came in a slap one in a man support to my China for the few, and so a tea, not that. I'm ranting on China for no normally. I'm ranting on the idea. So, and tell me what so, yeah, we're first on by. And now, first on a bit young woman also moved on quite recouped. Not a home as I said, the forest never consume one. Yeah, the 1,000 in I'm actually say, I'm more illegality. There's no small scale minus point in the yes, you know. So, say, China and say, why Jeff Ginbra assembly. Nagana Sunya son faso because China ni not make you good. And Abrakwa the machine ever Kayawa. Yes, many machines on faso the IDB. Then sir, where the optional. Any I'm faso Labanese for obviously a dial a dumina. As a jump of time or buy a Labanese for pump or pump or more. Yan for young for a doom abro signing. Yeah, Toma, crown, Ghana for ya, my story. I'm a in I do my editing the associate and then we book Matthew and I'm doing. So I say, and the answer and normal papa, if I never for so, I dear was so, nice at me upon the end. They say, best side, and I felt good illegality to illegality, and the M1. Na momo ekua ye kai mo anase o mine recognize them say oh mo de mo na momra kwan so na mo di mudwuma na ebinim so atiasi akira illegalities e na mo engage no mo so emwa ben na mo de ba beboa ban amwa kwatia se de be ya yesi funtum wo ese batatwene mo so man ko huna mane yo and me da say and na man di kan go nchi mo say your task force is stronger. Yes, I irrigated last year. On a boom record, maybe I know. I mean, maybe I know come a man of crackers of a soya. And you cut in shoes, or more shoes, such a second over prayer.
ene anko bane na sefo na omo wo so omo ye no saa di na boat na ne dia ko atia saa no ma no omo na ehu no sila katan mo kwa ya manfafo a mo be gusu no so omo se no but onni la jacket ni boat no ma na omo ko no ede so mo no nsuo dware ayo mo sia ani elanse no so ye ji a nya dia so wa ko dina mineral commission no ka se river prince you no me tell me too good wa ko ka ha no mineral commission so na ni fra kra na on for sign and I minister for sign amount that enti no na o se target na yeko sa dan fine machines to dey go nsuo no so no ye yo mu nyina free ho say ye ne akata small scale miners na yakọ bobosia akọ fancy die sabi wo kokwa jatuma na sa nipa no so official form for no wu ana that's why dey ene ye ka say na no the illegalities no ma tiro mu say e dia bi die we be ho monitoring no na wo say ye dodo ene mrante gu fie omon timi omon nya djuma kra nye ya ban kra na 10 minutes abeti training mrante ne say omon ye mining mining monitoring team mo ba mrante ababunu omon timi omon say no djuma wo ye ni assembly bia mining district bia assembly bia wo bi na monitoring ko so am ye so say ka tra for ye do mo ba any Ghana statutory dia dey ni na temi dai. I see. All right. Inti, I think so. Point I am making now, no, are very clear. But looking at the commitment I bind on, so I make it so far. The work of a deputy minister in charge of mines, Ura Mriku Duka. Juma war, no, you just say more collaborating with him, and I'm one no money our connection, no. Yeah, no connection, pa. No crowd here, buy not small scale miners here. Bibia baby, no, my own and I make say, my task force, no. So be no matter how boami afia continue so the task force and vanguard ekun ye first on buy and so timo so ne matom na mo hwehwe ma kra no nipa kra so sabi ofrim me fa ne currency ofrim kra ma e won so so e fa ne currency so won ye ento kwa ye pese ka sa de ne free ho ye tinya man no be bia no afa papa so no be ye se bia wo konfunu so na kwa free ye kwa ye so ma me twa adwin kwatri aban no ka so igala me say free ho no wo de bibi ba say community mining ama ko train nipa empem miensa na wotakwa human na ebusa honorable minister ni abanke that for na ko train wo mo mo so ye community mining no so asra for ma church mu say ha say the community mining ene abi ene omo ye ana say so ni woni we mu nyina enti wo kokon we ya mineral commission ene omo kwadere e mining mu no EPA wakadro mani mu no omo na o se follow no omo nim se aha ye asuma sibia aha de ene ya de krata ma no adwuma sa wo ye no efe na say am the last 2 years the contra mo amasemba akoso eka ene ye analysis bi na me ka say ka ban kwa betumi a ekwo mo small scale mining do be ye djuma papa no omo wa paso okay am say present an flag ka say na o organizer obi a sumo hunu nsuo na mo say yi na mo o mo tan ye san ko ma baso ana so dabi ade bia na obeye na sase na paso ye ni ya also we didn't tie papa any ade a o pato che nipa no hu sa die we say na me pa die we enti ekoi minister no na Mreku Dika ne vice president excellency Mahmoud Bawumia ekunyina ko aka ye friend from free so it's in regional so the from omo bomb abaso e bi car ne machine say dey go the jumane you know ye bomb abaso no ma ye nyina ba nyo bia tuma ye dudu entimi say award no me ya so ko gibi afi we so that enti sa na me kan ye no e fa mframa mu no omo ti am de adwuma no amma no ma bebre dey e be koso eni ban fie ba mi no ade o ma ye ya ba what am boy no e be du fie mi no na ye nya omo ye mining na esan I mean de duanku be ni men na sefo ama asana ye kama o ya mine wo san ye innovative exactly let's have what and mama cho ade bia Ghana ya na ye refi se kube ade bia e koso papa kube ene kube bi dije 40 bi dije 30 na ya hwe se kube dodo sen na so ba kope so ho enti me aka na Ghana sa kube no bi te sam ye nya mfasode bebre abo mai no enti ye hwe bibia also do adwen to from pa na hwe ade ne se sade we se ni sense na me ye be ye se sabio se abaya bia ne nkube e won suo ne ho nyina fa river cobra ye ni abaya kwaji skara bobo ya abaya me akata ho nyina ade bia nkube won suo ne ho nyina wan na ye be ma so be ko tu abaya kube agu atu agudie obi antimi enti automatically no what train signal ndada enye okon nya wo wo se nya kube no so mfaso nemu na ban ntimi nua ne kube e ma me nkata kwa kubia me organizer ntino bi ko dua ban kube egu na ma to go
ɛno kora ho maame ɔwo wɔ kora no de yɛbɔ otwe kora ku a ɔbɛka sɛ odi bɔ fi sɛ ɔntumi nyɛ saa deɛ nti ɛba ɔmfa no adwene nto fam yie yɛnhwɛ adeɛ bɛboa na yɛyɛ nyinaa na ɛsan de I mean ɛde adefo fasodeɛ ɛfie ɛsɛ brɛ ɔman no sɛ da biara na banga de aba ne yɛbɔ ɔman yo ka na wɔbɛto tutuo mahyehyɛ mfi machines so akyɛre bɛfa na kɛn ho sɛ aban sɛ mɔtate ɔkoi machine mako bɛɛ ahamienu ɛna wɔtizi ɛfiri yɛ nuano Chinafoɔ nsɛm ne abibifoɔ a wɔyɛ no basabasa nsɛm a Ghanafoɔ nsɛm a wɔyɛ no basabasa nti aban nim sɛ machines 200 machines a yɛnim sɛ sɛ assembly biara na sɛ yɛpɛ excavator de ayɛ adeɛ a yɛbɛnya na sɛ bɔkɔ so incident yɛsi yie na ma obi yɛpɛ excavator kora yɛnya sure abra so mahyehyɛ machines yi assembly yɛsi gyina hɔ ɔna bo gyina hɔ sɛ yɛnya excavator nkɛbi assembly a yɛna sɛ wɔka sɛ low bed famra ana on track factory mra yɛ rescue obi hyɛ fam nsu ɔgyefo wɔ hinni minnu mmienu yɛgyina hɔ kora yɛntumi mfa yɛnsa nkɔpagya adeɛ da ne soɔ no Matias at the same time yɛko ne yɛsɛ nya mfasodeɛ nyɛ sɛ wowoko a sɛ wowoko no kwakwa ɛhyehyɛ nnoɔma ɛnɛ pɛbrɛ wei wokɔhwe adeɛ no sɛ no so deɛ torɛnkyɛn ba wobɛndɛ na sɛ adeɛ yi hyɛ ase a moka sɛ mɛma yɛnhye no ɔmampani ankasa ato no mu tuo pɛn sɛ yɛhyɛ excavator no ɔnte ase akɔkɔɔto momo saa sɛ ma ɔkan mo ante bi ɔmampani kan ɛmɛyɛsa ɔkan data operation hot baɛ no ɛmɛyɛsa no no ka sɛ saa trase ɛkan ɛma saa de no ɛyɛ dɛn ɛfiri hɔ so saa deɛ deɛ ɔmampani ɔbɛka because nsuo ɛsɛ ne ne kwayɛ sɛ yɛ a ɔbɛtumi de abufuhyeɛ ayɛ dɛn aka biribi baa ne nyinaa nso yɛ asetena ɔne yɛkɔ asetena na woka a ɔtumi ti aseɛ ɛma no yɛ dɛn ɛfiri hɔ ebi ne sɛ mekyerɛkyerɛ mu yi so ɔno ɛkɔ n'asom na sɛ ɔtie bi a ɔbɛtua ho sɛ wakudi adeɛ no so a wɔɔka no ɛyɛ so abasobɔdeɛ deɛ a mekɔka yɛyɛ a na ebinom nsɛntwerɛfoɔ bi kyerɛ yɛn mo sɛ nsuo yɛnsa mo abaso yi ɔkye na so pɛ mu ɔbɔ abaso yi yɛba nyɛ sɛ obi na bɛka ho yɛba no obi apɛ sɛ ɔkɔyɛ adwuma papa na nso so ne yere ne mahu sɛ mpapa ne abɔ abaso yi o wakɔgye awɔ so ɔkye aseɛ ahyehyɛ no no saa na amanɔne ne aborɔfo ne nɔma nyinaa ɔmo yɛ so ho yɛhwɛ adeɛ bi sɛ yɛ korea ha yɛ a sɛ wone korea ni ɛde ntɔkwa si ani a yɛ bɛto mu a yɛnya mu sɛ asɛm no ase koraa na ɔsɛ ɔtua $3,000 wosa obi a ɔkɔ korea ba $3,000 ɛnti ɔfa me no mmienu yɛ wɔwɔ abɛko kurom hɔ dabi da ɔnkɔ ɛso ɛnɛ nigeria ni tumi ba na ɔbɔ pɛntɔ na ɔde awɔ ghana ni surudu a bi ba yi mu nyina na ɔku no ɔba na ɔno ɛne polisifoɔ yɛsɛ wokɔ yɛkɔ budumburo yɛkɔ hehene ɔmo ne ayifo polisifoɔ de yɛtie ni ade nti ɔsɛ ghana saa no wa wɔnyina tumi ba ɛtie no hɔ ne sɛ miamia nɔma bi mu so ho nɔma no mmara no ne ma mmara na yɛ ahoɔden o na nyɛ sɛ ɔboafu a wokɔhye machine no ne machine wobɛhye machine na womahye machine no kɔ a ɛnɔma mmiɛnsa ne nnan bi na mabusa me ho so sɛ adeɛ wei nipa yi wɔtaa me anaa anaasɛ sɛn anaasɛ sɛn anaa nipa wayɛ dɛn because menim adeɛ pɔte nti a wohyee no ba wohyee no no na wakyerɛ me adeɛ nti a woyɛ dɛn wohyee no I think so o point no yɛ well made evident nti yɛde bɛsi ya bibia ne yɛbɛsan aba why yɛda se bebree nti yɛne Kwakudi a wɔyɛ national organizer and as Ashanti regional organizer at the small scale miners I wɔ Asante Mantem no emu ɛne yɛne kɔtwetwe nkɔmɔ no mepakyɛ wohwɛ omrɛ no a sima no aduonu ɛnan ɛna abɔ apa no nkron ho ɛnɛ yɛba mo mrɛ ne ntɛm na mo nso matumi aba mu bi but before no ma memfa seda ɛnkɔ ɛmfa ma ahenkan sounds AHENKAN933 sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ abadin toɔ nti nyame yɛ adom a 29th of this month nana adwoa nana adwoa na obɛbreki AHENKAN sounds virginity AHENKAN sounds virginity no nana adwoa pɛ so wɔ breki saa virginity no ɛti nyame yɛ adom a 29 fie nyinaa yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ nana adwoa yɛ yankasa yɛ nua baa yɛ ne yɛ adwuma wɔ ha mote ne nka kyɛ an wɔnyem yɛ nti na mote ne nka kyɛ no nyame ayɛ na adom asoɛ no nti yɛ kɔ akɔto ne ba ne din ɛwɔ ɛyɛ ni fie ɔno ankasa ne fie wɔ aboabo ha yɛ nyame yɛ adom a ɛyɛ 29th this month nana adwoa agye wa kɔdeɛ sa mote ne nka kyɛ wɔnkɔ baabi a wɔ hɔ nti nyame yɛ adom a 29th yɛkɔ akɔto ne ba ne din ɔno nso so na ɛbɛbreki AHENKAN sounds virginity nti wayɛ adeɛ paa so asset records wedding engagement birthday party
outdooring, graduation, funerals, float bi anase political rallies bi na mo pese mo ye. Mo pe sound system mo ye quality, very good. Pa. Nane bo no sound da femu a. Eya na ma fra Ahenkan sounds na etima be boa mo ye the dynamic DJs and eba be boa amedwumedi na mudi na etimi aye kama pa. Fred 0543 35 0934 0543 35 0934. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise semen kanchira wa wutie mi anopai say exercise books, test books and a wope ya bia school upe baby abeto book a obesa nya sika ni bi dia makwada no na ode ato ne ho a Bloom's Bookshop and Trading Enterprise na make for dia ma books na efo papa enko kumase enko takrade enko nkran ahaya ubenya bi fofofo atufo bo enti se bia wa bie bookshop ni bi na wo pe books no dodo akwa gumu a odi wani chiri mo yen ho no ma nsa beka bi test books no nso ye wo mathematicals yi book wo ho ye wo social studies ye wo all the new syllabus na ababonten so ni nyina no ye wo ne test books ni bi e wo yen ho no mo a se onsa eka bia beboa pa for any chiremu ewo Bloom's Bookshop and Trading Enterprise na intumi emmoa wo inti sa sorry offices schools and a more pay books ni bia kogu mo library ni mo a mo ba yen ho amonsa ebetumi aka bi ye wo Achim Odan supermarket ye ni GCB bank no and a edin hwe ni mo aya na wa frɛ 0244 293632 0244 29 3632 and a 0208 0203 083031 0203 0831 3031 offer sa number na ade se yebejo so sanso na wokɔ yen hɔ no mo a adwumafo na hɔ no mani abie papa faji sei nanimu ete faji animu te pa obesere kama no akrokro kama sanso na osofo enso nanimu te ɛwɔ hɔ monkɔ toto bibre no a mfa nkodi mu dwuma fix man nansen ya kobi ke kra se wo konkran aba okɔ share danso man na okɔ danso man de no ya osi wa bawura kitchen o ka se wo wura kitchen hɔ kwa e wo de wahunu ntia eye fixman capsules no eno na kobi ke kɔ boboye ama ene otumi bawura kitchen bawura ba bia na akɔye aduane ma ba betena ase pepa na no ho kama fixman capsules so we bema na o gyenegyene ma bebre a de bia de sape bon sa wo yire no wamu na nanim ade nya sha asese esan ne amu na yanim unim de ntia secret na me ka kire wo no secret no bema untumi mu adwuma yese wo ho ahiahi ne kakraka etese ka no esi akire ho no a be bosumi ne ummetu ye no setie nie fixman capsules ebe fixes asisie no a ajonkolize ni nyina de amount na watimi abɔ adwuma ame afra wo bema mu na ne ewo mu nie ye de malaria mixture no so e de aba oba ye mpotemu ha no mo a eye fix mala mixture no eboa malaria na nsen tuntum aba ne ye stubborn odwe wo sre ho ane ye ka wo papa ne be se owuro wo to ho ane ye twa but we mu de obro wo ho ana che se entuntum ne ka wo pese okodi nkoni wo mo so a eye fix mala mixture and American farmer na no pay ye de aba dodo no a enti ope bia bra eye both chemicals ewo Achim Odan main lorry station a ye ben baby a ye ton enkoko no friend was 0205 885000 0205 885000 openia wo and we in charge of a both chemicals mo na we main distributor and into upebi to dia kwekura be a wo a chance upebi dia ko suedro asene manso across so of fancy ayirebi mo nyina mo de bani ba kirem e wo both chemicals e wo eye Odan main lorry station ho fix mala mixture no eno na nansen abaso obi a tobi eninti ope ba konso ato a oba ha ubenya bi open dodo nso a oba ha ubenya bi omanfo a mo ben ochini ba drugstore mo ko ha ubenya bi amoafo pharmacy ubenya bi ho Green pharmacy ubenya bi Chumesi drugstore ubenya bi Kennedy drugstore ubenya bi ni nyina wa Achim Odan ha a enunti se oba won sabe kan nyina ebi open dodo nso afo ani kirem ewo fix herba adenta katamanso ene ewo frame 0302 902071 0208 44 44 42 every number be for fix herba na omo aje so kama pa St. Philip's Enterprise say on tade na wo hye no eno na ye hwe so ne abodin eni ti no broni waka say bi say
people always address you by the way you dress. Inti send what dressing in your papa. Sani be address so. Oh, akwana na ntari she basa no. Me pa cho. Mayen tu dimpa. Men yo hu etwemu atabon. Tie. Fuani chire mu St. Philip's Enterprise. Makase esunu sikani ena esunu premier ni. Esikafo ni bebre no a timi masikani mu gu ase. But a premier for do masikani mu ngu ase. O sika onu nani begu ase den kasikani mu ngu ase. Tie. Ko St. Philip's Enterprise. Say ye mema designer tops ena wo penko ade a. Udu ani chire mu ho no mo a. Ye was St. Philip First Choice ntade papa. Special Man MK Classic. Ye was unique ewo ho. Oko Bosumi FM Oko Bosumi FM Abdul Malik Fusaini SP ehwa na oto ne ntade nti ubehia ne bia de bia wa neat St. Philip's Enterprise ni secret ne na ma be ho no se suit jeans trouser ana se nika Lacoste belt shoes material trousers ana khaki trousers ena wo pa okonkran ya bisa St. Philip's Enterprise Kwame Nkrumah Circle ye ben New Kanishi Trotro Station overpass where or kind so opposite Kane UT Bank Tudu IRS building shop number 17 anwa from 0244 147212 0204 709963 ofra ka chom se wotie ewo Ahenkan FM oka sa akeka wo 20% discount yankwa wo manu so ne yera Francis Ansatawia Enkotwetwen komo National Communication Officer Edema Justice for Ghana. Yera oti Yenkan FM suni ya mo ache mpomboko. Hello. Yera Francis Otimenkan. Meteonga. Apomboko de. Yes, I think the aboko. Ye the radio since the last time I know kasa e na ya afie twam nti e mo afihia pa. Okay, I think I'm saying as this is na ango pa ye mpese. Good. Justice for Ghana eyeku ayera Bernard Mona ene kofa ba ye mo nso mo ka ho bi. Na no aye na mo twetwe nkomo na mo kire se e-levy. Esa ye kwanya mpanimfo pese o me de fa so na enye. Nti mo ko ma yi mra hye fie akoda ho. Sa abre kro no amu na wo se wukura wo mattress, wukura wo pillow. Gas nyina mo de kan ho koye. Aden sa wa ye kire na ankosi ba bia na masan ba ebiem no. Mada se bebre. Me fa akonya we sina. Mentie we tie fa no pewe. Enye se bia sa oyeche na ntumi ankose de ye hwehwe no na oyeche bia o ya bibi na obedina so a obaye enti wo ya adru baby na nti a wudina so koye no ohun se wo nya ansese na ehun nya so bo se ato akoso sa wo ye sa anka ye be de mono for e bia week enso no ye sa ase na ye kodu parliament house no parliament for tumpanimfo me petition ya de koye no mobile cv mo sense ye boss before ko mo sorry no ya de o mbe ka hu bibi ama gande for hu bibi yi levi ne beko enso no ebere mo sorry no wa hu se de koye na sa de na still no mo nse da nka hu bibi am bentire gana for o mo ye kura mposa nka mo beteso ena ye ka se ntise no kura de nya de ye pene so ntise de wunim se de kokoduru sesi ya na bibia nhyeda mamu mahen no na tesa na montu ye tu ne bosha o madema henkan no o mantumi enyesu eno no nti parliament values me sitting ene na se still an yire bi no ho de a na ho be hia se ye san ko back na jumedi no sudum se ne o kyan no ni teze ni ebra omubobo yire bi hu but na nkasa na ye crucial day ni nti na ne ye kwa honum na MP4 ya to abama Ghana ya mo mehu se Ghana for na nkasa to abama omo na asa be parliament won nti omo si omo nche Ghana ha omo dwen Ghana ho change memufo na yale abese nkofu adwuma ahokyira aba Ghana ha no yense nkonkote tinkofu sikam 1.75% no omo meyehu omo na ne ye wono yenka nkyere omo nti na de ye mpu a ye de omo kwafie so wo hono a ye kwa akohwe se so yesi ye bo se nya de ye be prima yi levi no ya approve o Ghana ha no ano a ne yesi se we de emfa ye ho aben be kwa akodi owo bu sakura na odi be ye Ghana emfa ye ho ba se ya de ya ba be se nkofu adwuma Ghana ne mpu bu madwuma gu obi kura ho ye adwuma
ejuma no yen kan ne man 400 Ghana ye man 1000 Ghana yare we buy atina ketie no so menem se mo media houses for ko kan stations na mo Ghana ha hian companies ababa advert wo honum yare buy sika kan no mo tie na sabi se sika mo ntumi tie mam kan se na nkofo de o mo nyama bese mo hu de we na nkesa because company na ngese egu obeden wenye sika de abese bo ho advert man enu ni tie man nkofo pay dodo na atete so enti wanya 200 Ghana bia wo kwasane na abeniti nkwante bebi so kwakosi sika ne so wa wonim Ghana hanum ye te kurampo ne yedi ko ye bibi emfa so kura baba so ankan ha adwino but ye ti edi ni se koko sika gold sika se di yedi no Ghana hanum sa pepe ne sika we ye ti ye de baye ene ne ntini ye se so Ghana ye gina Ghana fo hianem na ya so we fidie we su ne dia kire Ghana fo hia obi bia wo tie ni anope we no obi bia o tie mu station we no obi a bibia wo ye bia dai to ho eni bra na ba na ne be pie ma parliament house ho no adom dodo na baba no ko na be ma o mehu se ye ni abira ngasa me de mi nya kura nka na ne pe be 100,000 me pie mo ho no ni ye ma ye mpisi ni hu se si ato aba ma ni pe 275 se mo nko na wana mo ncha me ma he na ene nkyerɛ sɛ mo 25 na mo wɔ hon bia mo ne wonim bia na mo nim yansa sen yɛne yaka na yɛ wɔ fie no but bibia no the policy bi do pɛsɛ we impose tax bia na ɛsɛ wo hwɛ nimpa dodo wɔ kuro mu no ensɛm a mo ka de afa ho wo kɔ social media radio stations ɛwɔ Ghana TV bibia wo bɛfa bia yi le Ghana for be 80% reject enti hwannom na mo supporting ko aban wo yesi ne busa yɛ den a odi yi le bi ne baba nipa dodo san nipa ne no so ye nipa kitiwe bi omudin wo ma ebe omubenya bi edi pe na support nti ade ye nya nipa dodo ne kasetie ze ne tan ne kura anya no ade na aban ne ntie magana fo waka no onye hu bibi ne wesi ne busa kwan bia so se esike we ni ye baje ane na ade ba ko ha agina ama justice organ ye kwa ko ye sa picketing nam okay nti I think say wachirichiri mu ama atoye nyina ya sumti yede yan sunsum ni ahode beta mu akiri ahwe ba bi asusan de brode hono befa mania edo ati bebre na mosom koso a na mommo ho de wo mfa ma a 15 region ko ba ka wata udi bom sesi a ati abewa na wo bebe bedu sa enti nkofo mo mu tie wo 15 region na aka obi ama ni he konko pe because kan ye kodin ye nhwe se we ya akwala we ye Ghana ni we ye Ghana ni we ye MPP ni we ye APC ni NDC ni ye tie ye poti obia ni wala se wa bira ko ye wetuma no nye 2000 and wo ka se ni sa 2000 Ghana cedis na bia chekos for ni 20 Ghana no muti o mu die ni hwia na abenso baba ka cho sa te se wotie we ni ase baba te 1.75 e dey feel 37 Ghana and dey feel sikan sikan akasan hadwen ye da se bebre hadwen eni ti ye be no kaja bi ne ye sunsuma taa mo chi akire ye be san ba nania mate yenso ye da se bebre nti opani ene ko twetwe nkomo yi ye Francis Ansatawia wono en we National Communication Officer Edema Justice for Ghana ohwe omra no asima no aduasa enkron pepepe na abo apa no pa nonkron ho sene medical ka kire won ne be ma atiefo no kwan ne ntem no mo soso atimi aba mu bi enra ye mia mo kakra ntene mo soso ye ma mo kwan no mia ye kakra na nso so ansana no Ampabis Construction Company Limited semen kan kire wo se quality plumbing materials and opedi di dwuma wo mo ho na wo se wo ba wa ma wo mo ho no mo na ukwa akire ho no mo ne ekobu fa so a saa na nsesem ageti bi ma me neti bi ma me wo hia wo bi a na wo kire onsemu a kire no no ye be pa wani so ma be fia fa hwenim ye kan tie ne ko ho Ampabis Construction Company Limited enipa bi be ko wu na so ayedin tie ye kan asobra kire obi a na dwene si wentie na so tie be boa wo plumbing materials modern showroom ayedi jacuzzi papa ne yedi afixe corner bar shower cubicle instant water heater WCC no type bi a wo pe obenya bi ye wo modern kitchen sinks PVC pipes no so ye woni nyina bi ebe boa wo kama pa ye wo pumping machines filters and arabes enti mo ampese mutwa pure water no ne ma bobo so nyina ye wholesale price bra beje wo de ye chi kwanya ira kwan achimodan ye ne Kia station no
ɛna di nhwɛ animu ɛwɔ one way road no so frɛ yɛn wɔ 0208 281951 0244 425195 Ampa Bees Construction Company Limited, where the quality sells cheap. Soboti. Me no ka say no me kasa kakra na matwe bi. Enti mo a mo ehwe yen ewo YouTube and ase Facebook no Soboti no eno na yae ne kama media kura me a me kasa kakra ma me no bi. Soboti amansen age atum neat. Na ne etie nie enye obi na ebe frade ama enwa kofa dware mu nsuo roba edi dware no de ahonhono ne basa mpacho wo abra beje wo de box no ewo mu bebre wonom ne sene wonom leptin no dodo a wo pɛ no wa hono wo di nsuo na gu ho na ekama ye de pepre akakaduro hwentia aborobe ani mako ene ye de afra nti eya no wa hyɛ ne nso Soboti ahoɔden wɔ mu paa. Food and Glass Authority Adiatum Yanwa frame was 0551 119620 0244 087695 Soboti UK phone super free +1 312826 6561 Australia A +6 14 +6 1401770577 Mo fresh our number na bebo na Kumasi phone so afresh 0246 185216 ni ayakeka nyina befo ani so ampache osim pampan na AHENKAN FM egu ha bibiri beje wo de ko na emwa wo K Asenso Limited ye ba no nkonwa papa o ma dawroma nkonwa yete so di dwuma nyina wo mo e na mo de dom yen K Asenso Limited omo ene ye de asedade ko e de ama wo mo Circle Adabraka of Iran Clinic Kaneshi eye Flamingo Road Zango Junction hwa ubehunu K Asenso ntimu ye nsore e na mo pem konwa customize one e de agumu a monko ni enye ne kama emfa emamo 0302 257 209 0302 919 739 eno na mabefre home of quality office chairs and bookshelves eye K Asenso Limited and ye come for Eddie amount 43 minutes into 9 a.m. We say me watching and pay your friend me eji me tie mu live ewo achim nyankoma se onyankopon enhyira wo na onhyira dwuma no a wo ye no no ma wo nkwatenten na de bia ka no kore efa kire yen amen eji ede odi firi achim nyankoma se e ba ye eno no we nso so ye friend me bright me wo nkwanta osidi me pesa me we se me baba ye friend no Christ part mensa Christ part mensa nti we sure pass wona na betimi abodin wanka mensa obetimi aka Christ party anyways nti wase yan we hye ne ba no wanya 4 years na kwada ketwa na udin nie no ubenyin ozo nyankopon hyira no omana koma so ade emrem pa me de me won kwanta na emu me ba no owo achim jadam nti ya no wa we hye no na wasire nyame hyira e de ama no nti Mr Bright maye e de ama why me da se bebre abusuan ba bia ya duro ne ye ma wo kwan wo so brɛ mu bi ensam ne aburu bebre na so me ka se me ma fila bi wasumi ode nti wo pe fila na tie me nyanka ye wo kyena me producer se me fa fila ne nko kyena nti wo kyena na me de fila ne be ma wo so ati ase e 0201 944 485 0554 820 910 Omampani why kradwa kasa na wade hye enso mrem. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me pacho ofrefo dike aba homa no sudin ni baabi akase free. Obuoba jadanso ni me kase free oda so ma down. Jadanso yenti o. Obuoba anofre damase maye djuma pa in fact interviews atesi na odi atudwa me atede ekoso. Na mo mesre tanka se yempi oya na abo akwesi akwa ene oka ho omokwa akwosha omokwa akoka yi na bi no ho asem. Yes, na sisi ayedwe yeshi me ye sure say your media ka bade san kran am so mo esi kran po ewi
so mba no go ewie mu ne ka kwan no so omo ye wan adwen aban ye na adwen say or the block back kokran po be bi so omen so ye say yire bi na mo twen na mo de ebu omen ana say oman na nka ye ni hwia ye de hwe oman no ene ne me question pese me bi sound Obuoba mo ntu adwuma so ye da se bebre me pa cho nso betumi aba mu bi na odi aba beto aso aduru bra mo na mo kasa aha ne de me nkasa bi mpa cho din ene ba bi akasa free Obuo MP3 apomboko majoso don't we nyame adom na wonso ompa go ju Usoboti oho usoboti no wa meje ye de beche lati me gwa me ye pe me ba so tie Maga say e pa o cho sa eni na ya wo bo no ye be start ya ko na aya ja eni ne bo e pa o cho ba and I said I was all man penny di kan kasa nsa na mabam o man penny na tem na be kan sebi nkwaje ni sa nkwaje ni on ye wa kan akekun Oye ho adwuma no and enye be a citizen na bi na wonso afra wo kire wadwen just all born in the any no the jaibo yate boss na papa na on say we organize now cause we working on a story not some of the kind of service which means papa na ajumu do AHENKAN933 ediye ejuma abeboa because association say machine Ghana so na sia dokure ye say anokomuo nti machine uji kogu council ko a dey betin abo man ni ana abo enti mo ebetumi abo pa nti say sade we nyina ho na ko cheja tuma you say ejayi nti ano di on hwe no okay yeah that see bebre MP3 so dia ode e ba ye eno no onso betumi aba 0201 944 485 me pacho udin ni baby akasa free me de pack me kasa free new market boss me pacho etio minya adebi o e koso o man mu a udwin ho a onti ase yesi o man eniska yile via ya di bay amanfo mobile money o mu ye bebre e begu ana mpemfo mo ndwin ho Scan almost de Coma Blaster or more Coma Blaster sends $30,000 no. Scan come more funny. And pen form shake one should be you. Now almost my youth no a before about you to me you. Obuoba uni ami yejuma. Nyame enka won so ho papa pampa chon so betumi aba na wo de wadwen kire no abeto adwumadie ne so. Ba bia aduru ne yemomodia. So ate ase. Enti momra na yentie mo me pa cho din be be kasa free Obuoba yes boss jadam fori me te won ka che apomboko nyame adom ya nyame aboa na ya sorry enti na tata mna won temenkan nyame adom ya sorry aba market enti ahode ho ya the radiasi nyame ne yada na yo sabe mitia a police for empeni for a chamoda itru Mr. Adeka commander na fi lechia ajekum MTTV commander oyeduma papa ASP me the man is where you eja one real worker na ordinary post na koto form I see yo Obuoba Dunia na yeka excavator any galamse wasem me forget them na ya gadam say achepa that me to da mon na bremunti sao but mentias yes now on this Obuoba o de ya pamochi wona ko hwe de bremaya ana Ghana bonzo ya so yeden o ka to bi be ade na o ye no onya kura onya so enti anybody and benefo no enso de yesa on say o ka say excavator omokoje omahu be fire enu nso ameso mutiri ene mamu disease aduma no e wo so hia o Ghana nanso
asobrakyerɛ nso wɔ Ghana paa. Yɛsrɛ yɛn nuanom sɛ deɛ aban no bɛdɛ ɔkyerɛ ne nyinaa yɛnyɛ baako na nyɛ na Ghana kɔ n'anim a ɛno na ɛbɛboa. Yi level yɛ a yɛka ho asɛm yi. Dodoɔ no ka sɛ yɛmpɛ. Dodoɔ no nso ka sɛ mmra ne yɛhu adekorɔ no deɛ ɛwɔ mu. So ate aseɛ. Ne nyinaa yɛ Ghana kankɔ ɛne yɛpɛ o. Mfuturo atoko Eastern region foɔ wɔ aboabo wɔ mu, ne kurom gyadam wɔ mu, ɔdankwanta wɔ mu, yɛn nyinaa mfuturo nko a. Na sɛ adwuma no a yi level sɛ dɛn no ba na sɛ kota a ɛbɛba na yɛhunu mu ne yɛti ɛmpa yɛbio a ɛmpa somdeɛ ma anaa. Wonua no ɔfɛ yi ikyerɛ me kurom gyadamfoɔ paa ɛne nyame nyɛ adwuma. Nyame ɛnka wo so ho papaapa wo sɛ deɛ agya wofra ne yɛma kwan no wakasa kama ɛyɛ mo berɛ ɛnti a ɛyɛ na wahyɛ no nso wonya ne saa adwoɔ da nti wonya ne bena da na wafa no saa mpatwɛ wodin baabi akasa firi. Hello. Mr. Nash nie. Pacho down so ni. Yo yenti o boss. Ɔhene ba. Yes sir. Ɛde wabɔ dwuma paa. Ɛda wa nyame nhyira mo. Nyame nhyira wo nso. Na ɔbɔba deɛ kɔ so deɛ ni o. Emu deɛ hia. Yɛhwɛ just recently yes wo Burkina Faso do a alert but who is still ano. Nyama akɔ so. Ebi nso asi wɔ Guinea. The African countries, the leaders, the NOMUye. Omuhi mabunu. Na sa grievances na epeja ye kan. Ayanom dwenzi bia ebimu ne mu ade na ebia ye niatra ni nton ye kasasa no. Omuhwe niye. Because the masses ne sorry a ebedin. Da wase nyamisha mo. Yenso ye da si bebre. Se masses ne sorry a any bedding. Who said, I attack on her, Kwame Nkrumah Semo Kayeno. About change. Kwame Nkrumah Semo can about change, you know. Okay, we before said, yeah, brass, I can ye. We because we need an so dear. About you didn't make us free. Patro into mammy. Yamia do not swear. I don't know, if I talk about big cool, maybe one of a come mammy. I want $1 to I see an high chance for $1. But I tell last year, Mr. Coco, that was like in Santa Marcus Morana. In the Akasamba, good in your is almost a sunlight and one should be a sample of buffalo. Over Punyaka sitting in every cocoa, so that kind of 1,000 for my farm. I almost see any video, only video with the man. You are here. They become we are mad than I want my friend. You have assassin. A Benny Casaba was a cocoa to on the band. I was uncle putting in a go to Niana Benia, Boffre. Nina much to agree. Nedjaka said I could be all my bottom white, some of my descent, so my book. And the Bata can watch so you must go put a moon in your video. But remember, I'm your own young hotel. If I was so much, Mamma. Yet that's Sibibri. Mo edi mami ani munhwe na munyai na mo amo mohwe na munyai so ati ase munjai na maame no mbema ne de ani bra kan ye ngose ye ka ba san so ebe ha adwen. All right, inti yara se yebenya ofrefo ba ko bi e de atum na ya sori so ama dwumadi ahodo aka no so atumi atoato so e de ama 0201944485 and Vodafone, I don't know what is wrong with it. MTN pen eye adwuma 0554 820910 brem na yemfansi yen sorry so na dwumadi ahoro aka no ento aso me pacho udin baabi akasa free over bentu ni odanka over wadaroma yentio eja mitiao ofa majo usu mensu insira opa amen ya metaye napko no ni padodo obo wondin a chese ye ni sai di omoka ye best try unianom ene ye ofa non parliamentarians say omo approve budget ma ye ni nye sika mpintia sa ni pa bebrebe nyina aka ne ba ne sa ye kofa we hin ye stre won ade stre no ena small scale miners no so ade no wankasa ubo ho banya te se mu na mo ye adwuma no ye ne bi nso ne na ma se edidi gu ma body ke nti ye se mo mfidie wankasa nso mo mo ho ban na mo nhwehwe won ene na ma se e pra mo no eno bebua ma asase no eto acha
Yedase bebre offer now what you mus obeti and kawaii. Okay. I don't think I just say it is a checkout time 55 minutes into 9 a.m. Kwame Nkrumah once said, if change is denied or too long delayed, violence will break out here and there. It is not that man planned or willed it, but it is their accumulated grievances that shall break out with volcanic fury. We don't wish this to happen, and it can never be our fervent prayer, but common sense, patriotism, selflessness, ama we will avert this. Come on. I don't see my answer, sorry so. Na jumedia afoforo no so meto ato aso mfa ma yemfa sida enko emfa ema wo a wutie yan fiti anopa na bepem sabre nyankopon ka wo ho onka wo ho na wakoma so ade ntimi brem ene Odi Ahenkan Kwame Yaboa, executive producer. Adwempa Hene Kofi Mensa, a lead producer. Kobe K, a assistant lead producer. And he did media de brem. Kwame Asante in charge of socials. And into a dear called Facebook and YouTube. www.ahenkanfmonline.com so what's the encounter? Ofremi Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. I drink Kessie. Ensuru Jaba Kwayaka. Nyanko Poy Adma Wachana, Yavasana Betwa some Kessie and so China Ukuada, and into Ebeye Uja. Fireworks. Near Koyo or a number of friend boy about so the uncle you can have so. To err is human, to forgive is divine. Eradin King now. Yami Admechini Bishia. My young one.